Matna better 10 minutes anka. Be me be man nkura ye pinanka mesiesie me ho. Ti me to sane mo jani nyum na ma wo be 3 days Monday no. Ti ma wo 3 days. Na me se be man pacho. My boy simpina me fa ayi pad en shamas ne mo jani nyum me. Be me so who are you? O kan brofo no otu ma so me bro ko. Kan brofo san. Who are you? Who are you? Na bro ni twi ye de an. O ye hwan. So me ka so man nkura ni mpie na me fa pad en shamas no. Aha, so who are you? No so me bot no so me ni so finche nim gugulama. A blend o tinente. O hwe me minim se ya ne nsa e so abepem sene. En am kwafo tie tiem na me so am so mte ya chi hwa. En om dimri kaban to be se ban boy ne hyam so wa akonya nim. Na me so ane hye ne so to boy ne totwene na ofa me ntuma filame. Na otwem de me ko ofie ma. Be me yensi ho da me ko ifie ko jale. Be me yensi ho. When so me hu se bia me answer say me fifi ojoada. Wo kwa ne do ba foforo afi vota abele no. O da ba first vota abele so me jale bre yensi ho no. Na se no e do ba foforo. E be ma ne maame. Etimi do ba foforo. Obi amafi ma wo joada na kwonto kwa ne se me pie yem. Me bi so afafa me ko ofie no. Ma kwaja bre yensi wo ku ajoada e benada wo ku ada na o ba foforo so ne ma check bag efie o santan. O da be se be ma ne dem. Enti me yane da ho enti me to me ne won sabra no ko be ma na ko didwa me bam so fa no ni kaple me akwa me ne bless o pesika kwa ye adwom ko gi sika o me so ane ho ana me de ma no na me so akwa firi ho ma de ma no sempe semba ne wo a utimi hwa akora ne ma me e bi samba ne wo so 17 years mba ne hwa ana ko gi ntuma enti me am se da bi ante ablanti ye ne ho de ne sesi ne ta so sika e de wona ta so na me so enti ma wo na kwam di me se wa bom wansi ya mekwa ko bi san se di enti nam de ye na otime bo me se menti ase me nso me ni de na atem ma me ba me so esi nkunwa ne de ma no ye di ne so di ane ye di aye na nkuru anyina me so ma bu so afo no adwan de koma no ne nkuru anyina enti mekọ na me so am so kokko bi samtim fa me kwa nsem ko me kwa am se papa bone be nam de ye wo enti ma yale da wo enti ma me hweme otimi aboma yale enti ma me hweme be me san ko to adwane sa dan so ma me kam tro sa dan pa no bancha be se no makojira wo na baba ta me di ye je ne ntwim ma wo be se te an na de kye ne bancha be se no makojira wa me kam tro mama me penu fo me ben so akwa wa be ma wonum osonso enti be bancha be se makojira wa mo so akodi twa de be me yonko ba e wo dem na mkwam secret me miska ne kwam de me Akoma me so ama me sika mo so mo ni sika no anu adwana madi ti kwam de me bancha bi se me ko ne me dan wo so mo timi twa kwam be fa ofi me dem ko na me sinto oba na odna be hye dem ho no oba ne de wonum kwan afa so a wonya sika no na de odem kwa no na me fa na me dimi twa me sika ka ne kwa dan no enti me san ko to adwane ni ana osen awo de ko osen oba ne fa se ma oba ne so oba no oya me anteba na ma me ka chense me yira wo enti o ma me no adwane ma me ni na me se wo ante bom da me fa ho enti o kana Thomas Msako frege bi san se gifti my kwabena ya odien omfom kan kwabena ya odien ana o se o ya me uncle na ne ma da o kana brofo ne ma da ne frame se wa wuntim na me hwe so minim so mo na akora no aye lie nam da me call enti ana pa no so wo kobo nwire akwaji skati so ba ne de enye se bia yakofa na base wo me wa no eye ne jira nka sa mo lie me se de o mu sika che wo ne ba no eye ne nua Entim na napando mo baba no so kan sam so me gidi nam de ma me koyi enti anwumire na okan so do wodi ntuma ekobo nwire aba enti oba ble me sika ma sha o mantina abo sab no anwumire no so de same bancha me se no mekona na me diye sata na me so ni sika ana me yam se da bia abo 7 enti yon first kam sa be dem so me ne tam nim tam mo de ko bo nwira obanyina na me fetch so me fetch am so tetem mo ga se bi kwa me kwa ma be ma ne me yada enti no mo so tetemi enti me dure chiro no a me tam ba me de oba na ose oye ne aunt ba no odina akoya hyebem oba ne hye na akulem na oba ne hyebem na akulem odina ona mte mpa so bechit nso menya misikam de to bechit na omte so ai me mpa no mfa no da fam padua bibia ginam so na me ye ene ye odo oba na hye na akulem se na ma aba ye esusu ne wo fa se o hye na akulem kulem no kan sika de gu ne na so na me bem se ede na ekoso wa hai Edian to na wo se wo fa ni na so se want ba ene nto watimi de oba sha wa kurem na o kan sika gu ni so ka che mam sika ko to adwani ni wo se wo de ko sika na mse mabang so o kan sika gu mi yonko ba so no me nko de so mam sika ko to adwani di e fa na pa mi ni di ye anam dem ne o se gina abonten me fa e ka ne se me fa sika blo ja abonten sana ma mo fa atade a sha ba blo me de minim hwe anam gina mo se ga na be pem me
What do you want in my husband? What do you want in my husband room? What do you want in them? What do you want in my husband room? I'm say, hey, who uncle na feed the do husband. And the catcher husband say you just get crazy banner be fan and the woman and yes cat no botomuno. I say come then. And to many sika ko to ya na ba so nya ne funsuo no makwa no konya akoko anko bedi. And so kwa catcher wo kunu. Nam say wo obedi bi do e be ya wo de. O say I don't care. Nam say yo. Ana okwantim da kwantim so okoe no afa akọbọ ma asene so amane wo ne nkura no adwuma mu ne nkura no so ho ti won say be ma na ba be pem no ba so odi asam what do you tell the girl no optuma so mvam e wa me so am so be ma no no kabrofo wo fia na sa say me fa no na sa ne twi ne mu nti me ne am be sa no be ka twi ni sa say brofo aha Jesus brofo na nam dem ne ka ana oye nti wo hwe ma so me sa de gebla ba ka twi na wote ne de wote me ka o adana che so ba tia wa wo nya aboso mo bu no ya mpre no adan metinya ma bo na me won me ba won so me bo meti na me sane bende metinya a chekire me so ma be patan ba gym na branch ne nkura nya ba bro Mr. ba ko na da no di mechi ba no ano wo bo no onye ko wu gi ni ba wu be ma no bo wo sister no bo be ma ne nkura no atu gu me sister mo me kam kire mama Mr. na no no di mechi na ne nya abre pa e no ma ko report me ko report asem ne wo dwoso na mbe ya mbechi be ma no some de ma na ku dienta wo bo me ana mbechi no mteto na se dia ante na wo bo obey awosinya me maame obi amaame ya maame hu sama fa wo ba be hweye no o ma hada o ma kuma se roba ya wo ka chama me se me ye beifo ye beifo ana me se ana mama bari se maame e den so de wa so be fam se dan pa che wo minim me metu mente anwana maame so ntetwi me maame so nte brov ka se be na me kan me dim asama se se me di natam enje se be ma ni chire minim kasa kwa me kan ye be ma ne se me ma na ase me ai me ma ase ne se obi na ka chen se me di natam na me tambe wo so joya na pa na okobam me ne me fero na edi nkoma asam ne fandent na me di natam wa me dempo wa me di ma me natam ana dem ha me kan se se be ya enko ye tententen ana omu yi be ma ne be san se o me se asam o si do mam 5 cedis me se meje obatan ma wa me ma ble o mam de 5 cedis me ba penny ne penso na me kan e wo police station so ana mo se ma mo ba je ana mo so nam de didi dwa ana mo gi scan na de maame na de scan to me so awon ma be me hu se ma kwa so de aba no de na John na nam dan no o pedi o be hwe ne ba pam so ko wa hu se won ho akene ai 2 months pe na ai won nam dan no we be fie o na me pam sa kan free yakọ me fa ba ma be bia ni fie ka obu na ka me wu ye no to come pam na me so ase de be ya obetuma wakana che police for ne so ba so be hwe ne ba ma ni sika ana pam no eno no mo be di nkan ai me ba ni we first born ai woni entini manentina manenhwe ne ba ma me kam cho se be yi mani a me bo mbantem se odina ba na be man da akwa ne ko ma me ho ne ayin gift no na be she dem wo no me koyam na me ba we na wukune se me na na hwe be man de ne ko me kwa ka bia me o de be ya akuma mo se mo yentimi unu ya ama brabo ya me basa ama me so tamio refo ba me na me yenyo akuma mo se mo yentimi unu ya ama brabo ya me basa ama me so tamio refo ba me na me yenyo Sama yetu mi uruya ama brabo ya me basa ama me ne sota yo brafo ba me na me ni o Akoma FM Akoma 87.9 FM soa ena maso egu amutie adehimai ma ye mamu nyina aha na yesan
Emma mo akwa ba sonko kura yɛda mo ase pii nyame enhyia mo sɛ sabre mwaka ye ho ona yɛde dwumadie yi ebrɛmo sɛde abrɛbia no yɛde ebrɛmo no pɛpɛpɛ nyame nhyia wo ba bibia wo bia sɛ wonso wa join yɛn ɛno nti na oba Facebook live Akoma 87.9 FM wo like page no na wa comment na fe wa kosoa no wa share ede ama ya YouTube Akoma 879 FM Akoma mu nsɛm wo so wo na wa share YouTube for no mo microphone link na wo mo so enya dwumadie no bi entie efri dwada ede kosi fiada bia ene ede Akoma mu nsɛm dwumadie no ebrɛmo na sa ekoba no TV stations nso a sabre de ene na Kings TV edem ya wohwe bi ho sanso ena Osei Chrome TV eno so edemo Odo TV so ubehwe dwumadie bi ewo ho na kyese bibia aye kama o radio no Akoma 87.9 FM Enkaria Zongo Assemblyman wabie ede atum gas so filling station Nkranza wabie atum Arimbot at 32 ewo kotwi ene brofredu seme kasan so womo so ebie atumo enuntika ye wade pa information center ewo kotwi afetia edem Labion Hotel Pechi number 2 wabie atomic digital satellite 24 junction edem nyame na information center so Betmat Saloon emabawa womu yetre wosokoban wonom so ebie de atum nyame ne meboafo information center so wabie atum na chese Mr. Usu Edum Africa market wono so ebie ede atum enunti bomodia Spain Big Love Radio and also Spain wabie ede atum shade somame sasa abra yi de enwumaku a wonom aso yasre na yede Akoma mu nsem dwumadie ne bra wono no kwasem se onom edosu ye papa na Oliver Cereal Mix Kema Line Company Limited Tom Brown papa ya wade aba Oliver Cereal Mix bomodia na Tom Brown yibi na fagu supermarket provision store mu mo kitchen na ade achi anopa enkura no adi bi breakfast Time Herbal Center ya the Time Herbal Mission no aba bomodia na onso ema wonsa enka enuro yibi ni kenje Herbal Capsules na je se bibia aye kama enu ntima wonsa enka bisesi na piwak natural de piwak omo enede 3p garlic mixture aba enu ntime srawada shane so emame na kope edupa yibi na onso edibi na entume emoa sure na chese banka se ba nompe banka se ba nompe na chese wonso nompe enu nka se mu atechima ko humba na bibia entume enkoye emfa emao na emmom Josie fashion ono enawia wopa maniema ede mama matade Frida Juada ede kosifiada wopa matade na ode shame Josie de apasosi atade mu a na wanim ne wopam ede ma wenti wedding engagement wadwuma mu Friday wear uko program bi na se wohia atade papa ede asha Josie fashion Josephine ewo bom so wani meet me there sports no na edi enhwene mu Mr. Style bi na ne class style bi wo style bi so obi na your fetwa nefa WhatsApp jo 02 43 433 465 02 43 433 465 na atiefo enra yenua ba Rihanna oforiwa ena afa nkuruma wonum issue no so sedie etie bia no enra aposifo beswat aposifo bedu ena womo they were armed just a trio bubo womo ho ena a harmless lady 22 years ya one and the boy enya asem no afa ne phone aposifo bedu a ya womo ye armed ne ba be fa ogan no e de free adwuma mu asai ne dinako police station armed policemen harmless girl 22 years one and the boy e wo problem afa aposifo SWAT kama yes omusi yenya wo kra no mumra studio ha sei Akoma FM studio ha no se ha na ge ne da na se mimi mom na ne ye de handcuff begu me sade a ene na menim harmless girl na police fo ante se e bi gina gate e bi gina studio wanim e bi gina ye production your office yo anim ho armed
tuo bɔ wɔn ho nyɛ de bɛfa ofori wa adan ya wɔwia ne boy phone ti ne boy no se yɛ mɛkye no na police for car ma no meduru ha ababa wa akodie bia ni ne ho onkura tuo sika nhyɛ ne ho bibia ni ne ho eke bia police ni ba ko bi mpo na ebehu ne hwa no fa boy ne se ayi phone ma no na de ho bia yɛnka na police for car ma ya wɔn yɛ armed Ghana me yamra me story ne so na ɛho asɛm bi aka no videos bi a wɔse yɛde kyerɛ mo ɛnra de si ha yɛbɛma mo ɛnra ɛkɔ so ha nguruma ne nabusua ɛsɛ wonni ska na sɛ wobi ɛtete wa na wobi tata wa me pakyɛw ka wano tum no nipa koro ne ntata na so nipa koro ne wo ska kyɛn wode ya ɛne wa wonni ti sonson wo ho baabi bia wo bia wonua wonni bia sonson wo ho wonni mpanimfo di wachi a sonson wo ho na asɛmba yɛde wobɛkɔ wodi bimu o wonni bimu o yɛde wobɛkɔ nti baabi a wo bia futu a mede bɛma no saa na Ghana ayɛ obi antumi nsesa ne ma ne nyɛ yie nti wo mom ɛna abetu hofoɔ na wasonson wo ho Hilda madam memwa ha na pom te sɛn Hilda mente wo nka ho because of we no nti sɛ wan kasa kasa dia ne ɛne mini any other option say bia mɛka sɛ yi nti kasa kasa na yɛntumi nti ne yi why okay Hilda every ketampo ɛna ɛbaayɛ na asɛm ato yɛ nua ba no kwasɛm ani soso ɛno nti ɔbɛbɔ yɛ na maneɛ ne yɛ nkɔ ne ɛbɛfa so a yɛbɛboa no Hilda yɛnkɔ me pacho de tiene se etiefo me twa me ho aba kakra bi no nti se producer issue ha o ma me hu no na me twa me ho mra kakra bi na je se yemra ne yemedi enkomo me pacho mi ya Ishmael Oliver Syria Mix eya tombra papa ya Akoma Line Company Limited nei wonu makwa fa ba onua bomode a na epe Oliver Syria Mix no ebi na chese ede eye kama ye bedi udwa ukopoku trading say ya mu behunu se Oliver Syria Mix ebi wo ho ukọ China mo ebi wo ho sanso na ukọ Harima supermarket ayenema kokọ benso a eno so ebi ewo ho hyene so emame na Oliver Akoma Line Company Limited ye will Oliver Tom Brown Oliver Wayne Mess Oliver Mellers Mess Oliver Special Mess and afi Oliver Mix enuane nuro awudu ewo mu no kwa eye kama pebi frame 0507169417 0507169417 ubenya Oliver Syria Mix ni bi na chese wonso ato na wodi akogu supermarket ni mu yebedi udwa no kwasem se yebedi udwa ye papa yenuanom a mubo ye chidom ni adontene ewo Facebook no enra nyame enhyamo mo yade papa na same kasa ide ene won mo mu gina so Georgina Rains oya Shara Georgina nyame enhyira papa Evelyn Osu Ansam Evelyn nyame enhyira Rebecca Edupoku Rebecca ode hye ba na wusu monkoso anamo nhye emfa ema Georgina Rains eya Shara nyame enhyira Bright Ajay ono so ewo so Alexander Kwame wo bi Rebecca Edupoku ono so ejina so Nana magina so Abna Jane ene operation team no nyame enka mo papa nyame enka operation team no a mo bua ye no eho na yenim se enen so baabi a enura yeduru ye no yebekọ ama no abrososa chairman YBC ene Obapa Enterprise pankro no Masalachi womo abiemu ede atum ewo ho Define Fashion ewo Santate eye tech station ho womo so abiemu fans of Akoma mu nsem them great fans of Maa Akos wono so eguso a womo ehye dwumadie ede amaye enu nti monkoso a ehye gaso filling station kranza Akoma FM gaso nti bomode a unsutie bi na hye bi producer unsutie bi na ehye bi efa emaye na bibia entumi enkoyie emaye yenua bema bi entwetwe enkomo na yehunu kwane a yebefa so a yebetumi aboa wono obapa tinase
awon fedua tuntum se yo trase na yanko wodin pacho e frame me fe me pacho ye no microphone no eye mame maybe boko de nyame ade mommy okay awie de mommy boko ma se me tiawa ya brantie ya o wa ha kwaku biki sa na efre no me no no fe nyinsen na meteme ma me nchen wo bo ho nti nyinsen ni mu no na me bo na mane ogitum no kwa ogitum se wono a Akoma mu wana FM. adwuma sam ye basa odi free ebo ho ekọ no ma me ekura se akodi nti e ba ne sa no sika wasa na wode ba no nti mi masa because na me am so many to ya say adwuma sam ye den enkoyi nti kakra na wode beba na me manage na ma wo for de no aduane om so be no ano medie no na me diska aye den ato nti nyinsen no mu no na wo fa ase bi e friend Gandhi mi twama na opim akutia onyinsen ye nje ebebo wo so me wo fa won yi o be bia akofa nyinsen fa kọ wase nyinsen wo mo nye me pa chan no ka ho bi na ne wo fa ne fa wo me pa chan de mi nsimi je bia na o ka ho wase ye nye enti e ba ne sa no o ye se wonye no na mbo me maami amane na o se kwa akoma to yim o kasa anso am mfie no me nkasa no ho na metwem ti me koba maami na amane a o se nyanto bu ase ne maami wo ase a me kwa akoba na amane enti me maami na nti ko ase ho ne maami enu ayi adanfo bi nso ye den e wo ho na ode to nanim sei na ninu ayi na danfo no eba no ehumi ya na opem mekutia no kre maame no so ekọ ne sister no ekọ kasa ma ne ba na eden ekasa ife on de ehumi ya ompem mekutia bi so ya me so me eden me na me ba bi nti emu ho no na awo ka me na me maame enso ye de ba me wo free ho no na me kọ me maame nche wota no so nti no kre de ma ewiase kan say de nipa ye no e wo so ye den oka ensesa oka everyday bi abone nipa na ye den aye me wo ye no o maame ne boy de aduane bele me ne ensesa na o mu ye biala o mu be ye wo ye no me wo ye no o mu be ye enti emu ho no me nya 1 month na maame ne be kumase ya na o se me mesen na onko hwa me kakala enti me kodi 2 weeks no echi no na wo se me ba 40 days enti maame ye dey say back to tando so be call rain inti after rain much your be 3 months to 4 months fast be 3 months more no e na me say den e call eye baby amami eni mi kunu ewo inti ye call ye no mami me kwa yare ye edu anadwa na me yefo no ya me ya me ne be me na wo dem me bu fast wo wo wie ya no wo ne be ma ne sa akwatena me pa twa me call ne ncha wo baby owo e wo maami ncha e wo akodi ho inti mami e ba ne sa me yefo no ya me bu fast na boy ya bo matara akwadwo nso baako de to so mienu enka kwen so esu nko mfa no mpo enya den ento ne na sa na wonka musa me se me wo he fa na ya wo ya wo sikata se na wo na de ma wankasa me ho wankasa nkopim sa ade ye den e chi nti ade chi en maame no e na fa me ba hye achide kopa edo ye den e maame no den tam no ye adwuma nti maame hye me ba ye chi ayi akora hye me maame na chi e na kopim se me nye edo no me ye eye boy maame nti wo se maase no eye maase nti ka maase na ja maame maase no e na na akora hye na chi nti kopim se me nye edo no me ya me ti si ansa na oda abofra na ye den edi amami mommy do tambi a me wo fofora aya na me didi pa idura homache a pa chan me didi pa no utimi di fufu onto abese me pa chopa no kure ma me nya me anim ni mame mam no hwe me okay since I me call hon ma se no me call me wo foforo no wo hwe wo ye ne wo se ase obi aye e de mame enti edu tambi mommy me ba na me kwa me ba ma se no ho abebe bia me kunu wo ya me ba ho na se me kwa na otan 50 cedis 60 cedis no de ama me den time kwa na loy fair 20 cedis enti me fra ko de me kwa kodu tan so no na ka me se 30 cedis 40 cedis mommy eno so enti me ye den enso yen o fra na o de nde echina ebi mma e na me yes me decide say me nko ho biem na papa bi nso wo omo class wo e madam fo ya na me de ato na nim sa daddy say na ya abofre papa ye friend kwaku bike eye o se me ne be kasa into one ne kasa na masa akọ hobiem den time na abofre nya 6 months na me sa akọ hobiem mommy me kwa the same thing na we den oye na me se da bi mi ntimi
ene ne ntena biem nti me sa bae no o sa de chopper sa akosi papa na aso biem tama na abofra yo 8 months na me call ho me call the same thing na me ba wo sa ye na me se da bi me ntimi na me ka sa wo we no sa betena be ma ne nchen me pa cho da bi wo we wa metena ne me pa cho da me na ankotena se me ne tena say bia ono wa hai me pa cho da me kosra wo mo na ba back to me pa cho ye wo ho me pa cho ai enti saa no 8 months and me buy oh yeah 50 cedis 60 cedis na no mami or the mami and am say there bi mintimi o kire bi so na so bi be so me na ko hu abeka sa me twempena enti better ne so yen separate no bi an den entena ne baby and mami me dey me ba ne baby betena enti free ono ya obi a wo ne baby mami on fra ba friend bomu sa na ho te say ana sa say me fa phone na me ni able na me buofo na me so me kasa na ono so buofo na ono so etutu bi ye den e wo me enti mami and am say no Bema wo so me den time na me wo e kan say abofra wo 8 months on the so me mu e hwe abofra ya bema ben abranti a me na wo me ba ya wo hwe me maami aji 8 months no sa kwhia bema fofo me pa chan ono na so me mu ma ya hwe abofra ya wo jam nchen kope me say kan say me kon kan me wa kra nyina ye sane maami sika mo de hwe abofra yi enti e ba nsa me wo ho e na ye kwaku bi ke ya danfo e fele me say ai wa ba ebuwa kwa nti o pe bebia mete na ba behwe abofra na me say what me wo foforo nkla wa ntime nsi wa behwe me enya afi ya abofra enya 6 years e ko 7 years e na abehwe no me ma direction bi an dey enko ho enti me wa so na mommy na abranti e friend ko ku bi ke ne negina ho ba me nim se no menum asem na o pe tie dia me ntime nkyere enti e ya manfi like no so say na odi nkan okay mami nremo kakra atie for some ka say onua TV wo munyanyi ti obia wutie me no wo betumi ahwe bi e wo Kings TV Osei TV and afa Odo TV Kings TV Osei TV and Odo TV ho and wo betumi ahwe dwumadie yi eno wo mu anyi nkrofo no mu behwe wo mo si yama eno ye adwuma enu to mu nyi ahwe ne Kings TV Osei TV Odo TV anampo se Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube live Akoma 879 FM yetraso mommy inse ba ne sa no like no so say me hu no for me de ne ko ba bia na ye se wota na Sofia na e di nkan atimu inse no onim ho ba ne sa me nhwe no ko ho e me direction ko ba bia ye akwotene sisi ye inse wo kwa me di nkan fra me ka chen se boy na e ba ho inse won hwe e no wan jeje na ni because asa me bia duro no e wo say empanifo tena se na de wo say ye de to na me ka ma bo no otua ma ade ma me because anso de che be man enam say inse wo ko me ma mo okọ ma obi anka hu abofra wo hwe na che okọ 70 cedis eno yi man se me ka che ma me say on first can man back because 70 cities no ntimi be hwe na ma me se me ntwa so because mlatintin no on hwe no nya 70 cities na be dey e be ka na asema ma no enti me ntwa achiri e na me twa achiri enti me be wo ye me bai e kan se kuma se be wo na me sa afre no ka che na say maba won mela na ya ntana se na kura no de wo say ye de no to school a okokora wo say yi ni free me so wo say me kwa akra wo say me de abofre ekọ me nche no kokọ school na baby asem de down ye dey ye mfa nto mommy o de ne ejina wa ama me sa friend de toso eno kra mbo de last month yi ma e na me friend de toso eno no o share me da so beba wa ama e ma me ka chere ne say so wa me friend ka chere o ka chere me say wa anya da de me no ka chere me so beba enti womba ana me so okay fine mate enti e ba ne sa no na me ka chere ne say onya na adwun say case na me de ko me nyimfini ho e da so ho ye sa kwa kwahwenyan mu enti ma ante ne nka biem ko pe me say mommy me de ba hey eno so maami eye ma asiu abofra yaleye na me ko maami ndi nka ka chem se na badwuma ye den enye enti bibia ne ono ho na me ye den me mela abofra yaleye nso me fra maami ne fra abranti me anya no na me ko ma asoro ko bo na mani sa abofra yale yenso ye ni sika kan se sika oda ye hu ye obi sika 3 million ya tam e de ahwa abofra hospital fee ni pa kran so aba nso so ba beji ni sika me ma me nso na eja wo support me so den tam na oton ye wo ni sika ngo for di dwane nta ma woni dwotere me ka ma me ne se woni sika na obi sika e wo no okola ko obi ko sika akoyila okay enzi e ba ne sa na me ye se ma me ko de ni nta me ba ye no pa cho for ma me o ka chere me se woni sika me ko ma 50 cedis no de ma me nso me ko no no me pa cho me ko ma me no se me kwa kwaji sika no me nso obi lo ife obi sika na me jede ye love e 50 na busa ansa ma 50 cedis no de mama se me love fe no be ma me sika tene na na se we na wo de ye de wo de ma me ka chere me se oni sika na me se ma se 50 cedis no na wo de ma me de na ji sika na me nko
me nkwa ko meka na me hu se me ba no me ana me ye dey no aboka say ma na 3 million ene e ma mo 50 cedis e ba chan na jina fa ko te kwa ma ba cho da bi e so mo di matam mpo nti e ba ne sa no ana me say ne ma me ji usika na me nkwa na me hu se me ba no me aka sa na me ye dey me hwe no ma me ba ye nie den ta ma fe na ne akotene fie ofoforo ye tene fie 4 years nie me kwa oba ma me amfa fon amfle mu sasa me ba no te sei be pem nne be ma no so e ono so sa ono so mfle ma me na mfle be pem nne sa abofra ni wuye so onya ankwa mommy wa mfle e be pem nne okay nti mommy dia me de ba ye ni nyina sa ka ma bo my new school sika school fees hospital on sha na tade nso da ne mpa bo nsha bi da ojidi mommy mpa chan on sha na tade on sha ne be ma katachi me pa chan ne ban sha ne na tade sha ne mpa bo me pa chan da bi be ma katachi me pa chan me nyi o me pa chan ajisu wa ka kire ayo ene ajisu wa ka kire o on sha na tade on sha ne mpa bo eda am so da bi wo bu me kwase a because be ma me nte na ahwe abofra be pem sise emile enti me nso me ye de me mpene menana be ma na wo baako enkana blabo enya ize e was abofra nso besin di mechi na me de nko school me ma mo abele because ma me okwa wo fast na won timi fa abofra no enko je was abofra ye den e ba me nchen na obekọ school me nso mami ene obi nhwe obi ba ene obi nhwe obi ba boy no wa ye bi papa sanse nya nipa nyina na be fo ba na obedo ne basa ba nkyere mu me pa ye me be ya wo sha kire e papa nti so be ma me ne wo se me pa yo enzi sese no de aduru me yesa me de beba ha enu nsina mo me de aba na me ka amabo nyina no wontu ama ade mfama no start hwe abofla no se etia na me nsha papa na ushia Boache Steven me boa me patro de ajeman Boache ajeman me patro ajeman BK ushia BK no na wo ye de me patro na ntam na me nya adwuma na wo nya adwuma enti kwa be so na afa so hia no obi na introduce ne de ma wa na introduce no me patro no nyonku bi na eno de me nsimi me nkan ne din me we fi kakra but obi na introduce ne na wo nim ni pakro me patro eno ode ayi BK ema me patro wo bisa no ema ni hunu se okay wo di BK mame sabre na oni BK me patro na me nim no okay nti wo bisa no BK ni suban fa ma hwemu ene ade ma wo chichiro mu asa wo kodi na chi me patro no kre ewiase de nipa ye no ka no me ma de wadi boni na waye no enkata papa mi hu no foforo na o hwe me no hwe me pa me patro ai wo nya bibia no me patro no de ma wo peska bia no de ma me patro no de ma me pa it ska bebrebe o de ma de na de bi ye ana wo di nanu me patro ai me patro ai want me an feska na bia nsie amfa mpa adwuma bi anya wo di ska ni na wanu me patro ai only the traffic say me patro me ne tina mfa say iya na nyinsan bai anche na nyinsan oni ne try anche na nyinsan bai enti ye hwe nyinsan bai ye na wo bon na mane no watwetwe ne ho say bia nyinsan we de menyi ni samedia ana wo kan ya no so mu samaje nyinsan me kan ya no so mu woni me antwetwe na ni sister ene Gandhi ne sister na me kan no so ye Gandhi ne maame omo me na huru gina say nya Bika nya ni nuana na me ho me ma bebelebe enye ono wa enti wo ka che Bika say na ni sister ene ne huni pa bi ahia wo aka kire wo me ba so me na die nkomo no ne wo mo adi a wo betimi aka bibi sa kire wo because Bika ni sister ni nkomo bia ni sister ni ntimi mehu no anka kire say ye nyinyin say no wa bra nye ono ne dai ti ubi sa ne sa dia asem wa ka kire ne sister me pa so me da ase me pa so BK no de man kan sister asem anje ba me bona mane se eye no wo fa ase Gandhi no hia me ya no obo makutia se nyinsen no fa nye me pa so no mo na me ka kire no e no o ka sa de oni wo mo be kasa na me pa so sa na o ka kire me no bi sa BK sa de no wa ka kire na busuafo mu hu na wo mo kasa asem na kire me pa so no de me mbisa no woni ne twempra na busua nim me pa so no mo ni so wo bi anya against e wo wo ni BK ne nante no na busuafo bi ana obi antiem pa so de o ya against ne Gandhi no even ko be to me say me ne bra wo dem a entoma efra motimi pa ona me de ntokwa ne bra yi e no ofa yi e onim otimi so me ntomam se o pa ntoma ne nye ne wo fa de na na de a o je ne ntoma na wo kompratwa ho fa ntoma nko obi na na ntoma na akwa fa ba mu me pa so me de minim ni se be man dem na mko ntimi se de wo ho be man ne de okay wo de wo ko de wan fa hwe anko won sapan e no sama wo de won sapan ko fie
When you be atama say big nu wija yeli nyina no wantumi ama sika kakra we saje fire adwuma na fehwe e ba no me pa so de temperature akọ boka na ma boka pa fine girl te say wo intum say wio pa try wo temperature me obakwa wo try one kan che bi ke so nkonkwo ye ho ade mommy me kai na o ka che me say me nya ntobu ase nko na wo bisansa ntobu ase nko sida bai ana sika no na ode ma wo ni nti no na wo be hu ne say abrante no ye obi a wo hwe ma nti so obe ye ho ade o so onye ho ade o wo tene che na adi sika no me pa so me ka che ne say onko ye ma o ka che me say me nya ntobu ase ye be ye nti amama aha no na te ho sa na osogu ano nti ni sika no ode ma wo ni nti eye wadwe sa wo ma no a obetumi ahwe me pa try wo ka che sa wo ma no me pa try ono aka me che pa sa so campaign wo jiri wa wa me pa try ane nti na eye dan na afa wo bi ose wo ma no na wanyi nsan wawo na afa wo so won hwe onyi nsan ni mo hwe o me pa try onyi nsan na sika ne ba na so na mmasa ne ye oba ne be ma nya ye kan say oba ne be ma nyinsan a e wo so ye na sade because e bi wa 70 cities no dey be wa 2 weeks 3 weeks na bi ma bi nti me didi a me ma me ni ne kunu e na no mo ma me sika nti say sika no e na me di sie ya me de kototo me ho ne ma sie ma oba sika kototo ne ma pa sa je na fa kototo me ma nya bi na adwuma sai ana wonyi sai na adwuma be sai me pa try be ma na adwuma be sai me pa try nti e ma me manage wo hia no ye adwuma be me pa try no otu anwa aka okay but na adwuma be sai me pa try eti bi a no ba count di enti a na sika ne e ma hwehwe no be ma no hu a dabi mama mbisa be ma mama na kwada wike me pa try ntwe no smas no e so ha kama e ma me na e ben anyigina ha de obi owura efia bia na ni ambre meti adwom mani ambre won se dem sitina sa pepe na wo so tena ma me ababa wai na wo ge no no me pa tro mama mbisa onsemfu akakra bia so ababo nkuro wo bai wadi fie sen akra ni ko fie sen about 7 years oko school bai oba no woni mu school awoko nti mi nakra mi sa so gina sen because school awoko kra wonim nti see then good ya me eshamo bi ke mama sa mu akwa ba bia no afidie wa de no wo fom nti boko Pachai. Ababa we wona na na twempra. Pachai. Na mo twempra na e kama ahu. Pachai. Oye good girl. Pachai. Wo bai oko school bai. Pachai ko international school ba ndia minim ni. International school sudoso. And I'm saying ndia minim international school kro ni din. What din fie say? Pachai oko 7 years. Oko 7 years. Di entina, wo hu ba na nya say. Wo hu bai e din fie say. Pacho mi hu no eko 1 year ba. Onwa kra no 1 year. Pacho den time na na voters ID card no. E na obehwe na chira kwa na mo waka na me ka se ope ifie na mama direction. Before wo behwe akra na 1 year ba no. Na wo hu no na enya say. Na o maame etad ne ba o maame kuma e honum wo bo han tina mi hu no. Na wana na hu no. Wo na wo ma akra ni ska. Pacho na wo discussion is ya na wo man say. Pacho ende ne no so sa. Na ye be say. Se sa dan na madwuma asay ntino. O de share adwuma asay ye because oba na nya akasa no adwuma asay. Enti wa ma bibia gina so a wo so de be kasa no adwuma asay. Akoma FM. Oba be ma wo hwe ba enim school a ne bakro. Enti se wonim school a wo bakọ ne wonim class a ogina na cha se wo bai wo hwe no. Pacho ni nyina nse one o maame ne tetano so. En wodine kwatu school mu no wa anya den wa momma ne hu ya nzo odi akora no ko school ba school affairs no okọ ne de ende na mko honom no mo tetano so na mko honom kwasra no school mu open ba ise school a okọ de minim school a okọ ntinye okra na ade no kwatu mu da bi cha se on show ba no o ma obey sikanya se Pacho say o ma obey the last time I we discuss share obey nsem. And I'm say I call 1 year ni no. The last time I wo baniska eye 1 year. Pacho. Me pacho ebra na mo te 1 year no udidi. Pacho me year adwuma say. Me nim onya adwuma wa ka so adwuma say. But 1 year ni what did that? Pacho. Me pacho hin fa na anya scan didi. Pacho asa manfo na etoma me di. From 1 year bepem say yete hey. Amafo na etoma di. Pacho.
1 year papa mama bible me fa kosia modia enti modia mama bible no won so mu na won so enka kire yen ye say 1 year no a wo makra ni skana manfo ne me bible ne sha bag yi mame wo be so bible no aje so ka no kure because wo be gira ka kire say 1 year wadwuma senti nkrofo ne toma wudia me no nya adwen 1 year ni de bia didi nkrofo ba madwuma ne de say a chenye 1 year termness dwuma ne say yemu but 1 year ni de nkrofo ne toma de wo ankasa nyiska botom enter de na 1 year ni me kofa aka bi e ma makonya azend be 6 months ni Akoma FM. e ma me bo na mane kura aha me ye adwuma be 1 year ni me ye adwuma be 2 months e ma me de car na konya azend e ma me bo na mane nti me bo na mane no say eno de wono wadi kan e de makoba bi obede wode mbe kodada nti manya azend ya nde enye ne de enye na sem na 1 year na wonya accident no wo fra wo bai ka kire ne say oba manya accident oni ememu ayeden di amame obo na mane ba ni nyina ne se ahyase na awade na awade gyaye ne baaye no ono ka kire me se akora no enya me ba akora ne papa eye de ewo ho enti edin a me de to akora me de akora nto me sister wono so akoto akora ndin foforo ekwan be so na afa so di edin no ema akora no ba ma nton de se de ya na manfo ye no kasiye ya so mo to part ni bi nti we yan say ani ye me pesi de to ono ara nim se me de na to me sister zani eto akora di ike mami adaroma ani die kwan so ahobrasem me pa cho zani eto akora di ni ya ka kire wo ba ne kokoa se ye me di akora na to me sister ma wie pa cho wo wo bi sa wo ma me se de ye situ se wonni ska kora obi nka se yanya ne ma chenchenchen ga na mu aye den pa enti sa ne ma chenchenchen no akora me amemfo so se obekwa akobo bosi ambeto akora di inspector sankrofo be ma ska be wi akire no obi abedi di kwa mfa kapra ma waboka wo sa de bank ka ti mi amemfo ne ma chenchenchen so but at least obi sa wo ma me se okay ma wa woni se ne mamunye but ma wo me pese me koto akora ni din kroko bibi sai ne besi aye no a ebe so ani obi sa ma me pacho da bi ba me ma me mo yawe no no so yawe se me de ne to me sister na America no ya ne fe ne se akora du intimti anso no so asesa ne din si e fe injustice a oba be ma wo wato akora din wo se akora no ni din di sei tumi be na wo de sesa akora mommy okasa e tro no odie da sa meserimpo mommy e tro no odie no okasa e frɛ abofrɛ efai ama akora du no ma sesa no ma nka bibia ba me na me de to na nim se abofra no abrofudi e mfa ma no nke mesera no mfa justicia e ma no nya na abrofuni ogitum pa se dia wo so ode ato ne sister oye afia no owa ha ono me de akora me free no hokɔ ebuo me de abofrɛ kwɔkye ne se abofrɛ ni na bike ede no to no sister ka kye me se ompe bike bebedin ompe ne bedin kire se wo to di no wa mo na mane na kye se ohunu se woni sekanti ene wa mo na mane nso woni bi kura nka socks de ko benya de aiden abla akura enti obi a wodi ne din ba beto akora woni pa kura no kura nim wo bo na mane pacho ame bo na mane woji di sister no ha sister no wa ha o ha me bo na mane wo bo sister na mane sa wodi ne din me de akora na ato no ene oje pene ai be me na wo charge me pacho ha me sister no ha bi eye me yase moja di moja moja ye moja because the soul sister be ba better no be ka cho so wan kan kire no moja ye moja muni but mom ye friend sister no mra na ye misa no o sister ne kase no pacho ye misa no say wo to akra ni di no obisa no na won ka no kra wo kwa sorry enti won hwe nyame anim no won ka no kra enche ye mpa dance krumu 1 year ni wike on Sunday wo ba sikada sa akra ni be ko school ma ne metra ba bia sa akra ni be didie sa akra ni be she school atade papa wo frɛ ma me ni mpo no wa ka che wo ba no onimo Akoma FM. wo ba no onimo pacho ai bige wo ba ni mo pacho ai ye video de si ya wa ase ho wo ba no onimo wo pacho ai ne obenwu sa nya ha na wote ene wo ma me ni ene ye fa mema be num gina ho ene ye se akra ne nkire ne papa bige nka akra ne betumi ehun sa ne papa ne se ye frɛ mema num ejina ho
ɛne yɛ sɛ akora yi wɔnkyerɛ ne papa ka nɔkorɛ wogye de yie sɛ nka akora ne bɛtumi apɛmpɔnte sɛ ne papa no patron wokɔ sɛ akora no de twa tɔ no kora na ɔwɔ mfie sɛ 6 years na ɔwɔ 6 years ɛna sɛ sɛ na ɔwɔ 6 years no 5 years afei na no bɛkɔ 6 years because ne patron me ne madam for ne kɔ hɔ mokɔ hene itano so hɔ nom efie na hene efie hɔ nom ɔka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ ɔne me ɛna yɛ dɛ wo akora no nti nam sɛ nti no me yɛ dɛ ɛhyɛ me paa ma me yɛ dɛ me direti ne number efiri me phone so sɛ de saa no ɔka de am de me nsɛm nyinaa yɛ dɛ amanya ma ɔboa nti no ɛno na chi no ɛna me ne madam fo kasa o kasa na me me ne madam fo ɛnyɛ confuse o me ne madam fo jo no kasa o te awusuro mpa police na kyɛw why me ne madam fo jo no ɛyɛ sɛ yɛ kɔta no so akɔ hwɛ akora no because me ntia nneɛma bi ase sɛ ɔba me ne na wɔka kyerɛ me sɛ nyɛ me ba te me ne madam fo no yɛkɔ na me de wo number yɛ dɛ ɛma madam fo no ɛso wɔn frɛ no mu sɛ baabi a mo yɛ dɛ mo wɔ to ɔfrɛ na aso wɔ akra na akora no wɔ maame hɔ ɔta no so na ɔfrɛ wo madam fo no nso frɛ wo maame to ɔfrɛ wo maame no mo mbɛsɛ bɛyɛ de behu baabi akora no ɔfrɛ wo maame a wo maame se wɔ ɔba ɔbɛfrɛ back sɛ wɔ no wo dwene ho ansa na wayɛ dɛ wama yɛ muayɛ nti baabi a na mo te dada deɛ na mo yɛ dɛ minim hɔ ti yɛde moto na ɛkɔ yɛ ne nam a na ɛkɔ pie baabi a na mo yɛ dɛ mo te dada no ti yɛbusa afie na ɔma yɛ direction sɛ sɛ mo atu ɔmo kɔ baabi foforɔ ti yɛ ne nam a na yɛ dɛ ɛkɔ hu akora na ne yɛkɔ akora na na yɛ dɛ ɛbaa me nkyɛn nyɛ sɛ bi a me ana me yɛ dɛ me kɔfa akora na ba wɔ nkyɛn aha nti yɛkɔ yɛ no sɛ na ɔnana na nkasa no me ne maame no me fɛ maame no ni hɔ ɛna me fɛ no nso wɔ akra to ɔmo de na gya obi ti sɛ na nipa korɔ nso ayɛ dɛ ate sɛ yɛ dɛ yɛ hwehwɛ akora no ti yɛkɔ asɛm a nipa korɔ ka sɛ ɔmaame no ɔnana no sɛ mo ɔnyɛ dɛ ɔmo ma yɛ nyɛ dɛ ɛnhu akora no ɛbɛyɛ sidan na bɛma a wawo wo ba na woyɛ wasadi a ɛwɔ sɛ woyɛ na yɛbɛ prevent oba sɛ wobɛhu no yɛbɛ prevent sɛ wobɛhu ba sɛ asɛ ne madwuma asɛ na na sɛ sika nkɔntine ɔmo ka saa no sɛ ɔmo nyɛ dɛ ɔmo mpene ɛyɛ dɛ na aka kyerɛ bɛma no sɛ ɛnyɛ ne ba ne akɔ okay me patro ni ntɛ ma me kan me ka kyerɛ ne sɛ bibisa ansɛ nti abɔfra na ɔnhwɛ no no na obi na ehwe no nti obetimi abedwuna aka se ne ba no no sabra na akra na nya mfie sɛ e patro na that was I can say tamane e voters ID card ya na akra na nya mfie sɛ patro no 5 years e ko 6 years na be ma ne hu no na nya sɛ e patro no hu na che na ende mintimi enka hu no hu na che no send sika so na nya sɛ e patro ni sika mbode 8 months na chi ne de on send bi ma ne da akra ne nya 8 months na me ne ntam te ye on send sika ma no on man ni sika biem me patro man ni sika yɛ te hɛ de akɔbo ho a me ma me hu a ena obehu dentam no one ne master wo yɛ adwuma ka sɛ adwuma sɛ yɛ acha ma yɛ sɛ yɛ acha ne nso enche pia sa one ne master no one ne yɛ adwuma one na so one ne yɛ adwuma wa akra master no ena no one ne nam ena yɛ ofrɛ it master na me bɔ na ma ne sɛ on hwɛ ne bɛ na master ne bu ahyɛ sɛ me ne ntena biem ne yɛ nhwɛ abɔfra na so da bi me ne obi na ɛwɔ hɔ me ntime ne ntena biem abɔfra no nhwɛ no ena master ne tu no ka kyerɛ ne sɛ ɔwo a ɔnhwɛ ba na obi nim de obɛyɛ dɛn obi obɛhwɛ obi daakye no wan hwe na so wan hwe na ni sika bo so odema no odema we straight abofra straight enti oka enti master ne ya we se be me nhwa akọ me pa twa me bo na mane enti oka se ka ne say ye ka kire ne say mo nhwa abai nya ne ba no no ama ye tro no odi me busa ne say enti abofra na won hwe no na obi na ehwe no no obetia be ka say ne ba no no so wan hwe na onya na adwun say oni ba obaabia de ohwe na ye ne ba won pa ne ba hwe no so kwa ka asem we ya che ne no agina so aka kire say ene ye wosi akra ne nya media system wa ha me pacho ebra wonu be me beto akra ne din o kwa sorry sorry ben enya hwe eni nyina ya sorry yasum nya kasa mame o kwa sorry ben o say Holy Ghost me pacho nti me ditiam bisa me panokra na wasem ni mu en fa so yo nua be ma ebra wo beto akoda yi din no ya wadi wudi to akra no pacho obo wa mane me nua be me pacho ai obo wa mane e na aka de kire no mama sa na me ni obe free wo mo hyase ya twen empele ni nyina no na me nim but eduru baabi no
ye huni na ise we ne beda ho na me fan se na wo ne sister ne maame enya dai empene to mu didi a kire na be hunu se wo ye hoye no maame na ma ya sote se akola no ebe bi ke ho enti ne de omo de tratena ye na wie ye na wo ye no one day obewo question no na me pese oyi ano mama me bisa se wodi akra ne beto no obo mama ne ama wo je penis on fan Akoma FM na ne esidan na wo sedian na ne sister catcher ma me ko bi ke ho ba ye no me de abofra ne ba ne sister yi sister afia ho sa me de ne ba abechia no sister e ka che me say bi ke etu ndidi no wa mo na mane ento mpem ba bedin nyame o hata soro ne ma dance ni me fe sister ewi ase obi fanse obi fumu kumu a wo so mfumu nya dai enya ana nya ha na me betena abedi ntoro ana nya me nua no nti ana me betena adi ntoro banyifo se de eba na ye hwe de akwa na ye hwe nya de eba na ye dai ye hwe wo kasa asem we kire me a wo boa sa me bi wo ba me nche bi wo ba me ho me jeo enti wo ba me de wo ba me valanda me ne wo tena edi nkomo no aduane di enti wo ya no me wo na me nua be ma ne ka sa da me nua be ma ne di asem betu manimu na me fe na wuni me nchen to oba no ha ja me say o mu di akola no ne beto me ana me ana me say kwaku me ana wo say ana me say ah wo de ne beto me di am de nyame ase ana se me di mu akotena ni ntina ma wale mo me bele wo mu ntina wo de be che wo de ne beto me ana ana wo sereye ana me say ne wo de ne beto me di a me de nyame ase nti wa kasa wo mpedi no mommy me say na cha mama me nkasa bebele mo sa me question ma pa jo mitimi kasa me de na me pese oyi ano kasa sister e ga che me say ade oni skenzi na bi ka mo na mane na oni ska kranka socks de ko betimi de ato abla ne nana enti wo mpe sister fia man kasa watu mi din man kan je say be din na wan to me maka se be don to me ya na me se dia ma won me kwaka nsa me ya na me se sa de oka madam tie me ya okay shose na se me kan shose na se me kan wa ya na me se me fe enke se di ne kra ne ya fe ya ne kese na me ni skante ne ya anto anya ne kese no ne bra ne beka kire wo se wadi akra ne tu nu mom na wo se ka wo ka kire ne san ye besi aya no but oba mom na wo ko bisa se wo se aya ne kese no me the right person na wo se ka wo bisa no ya wo bre tie na ya ka wie na ama me ne we ne ye firi mitimi oba me ncha ma mitimi ne di nkwamo tibi na me sesa nka ye wo skadi anka be ne kese na nka de esa me ye me am de akora na eto me no ka esa me mkototo me ne ama ye dai e de ba sese akora me nya scan to source ama akora ne de a nti obo amane me ka so amama amane na me bo me pa cho me da se eno onye the main point be me pa cho bu me the atomo ni se wo mu nua be me enhwe ne ba no mama munim me pa cho me bebu sa me nua yi ye nyina ye ntefa akomom me bebu sa we sa akora ne ho te se no se nyame adom ne ho ye ana me ka che ne se ada no mfa akora se me fe wan wo se me fe wan kran na me nim se we no wo enkran no se me fe wan kran na wo maame so wo obo mu kuro ni din na akora ne wo ho ana me ya se kofa ne bere na Christmas yi wo metena enche ni oni na obi amode nipa ato me kora se mo de ne bere me na de se me nyama na akora me hu na che na de se me nyama na me fa ma no ye program ye bisa asem na wi ya no ma ya no achi de na me bisa se obo mama na se bia munu yan me pa dance de se bia munu ya na hwa no so won hwe no ana me fe me pese me hu se wono ye fine yi de se wo bra hwa akora no anya bi obafra sister se pa cha on fra me da on fra me da mo wa mane da one friend ni nua ba na kan che se be ma no hwe ni nua ba ma no hwa akora no me pa cha man kan che sister fia say BK and Shabo friend. Me say open na me here. Sister me da say. BK. Sister. Afini e na wo Sunday wo besika. Akoma. Be se ba ne bedidie. Se obeda, se obehye. Wunim eye be ma asode. Pacho da bi. Nti asode be na wo so ye. Ensam wanim. E na me di kan aka say na me use company car bi. E na me di konya azem. Be ma enye excuse. Because no obi atwo Facebook was say enye be man ko a na hweba but since akora yin so wo mami ho no a wo hwe no no na hwe na ade
but mumi yenyi asodie ni mu so se won ko ahwe no but bema de eya wo asodie se wo be provide no oba support ti school akra ne ko nim so ko international school but unim school ko why na dine ko to mu why na maniska ni nyina yo oba e die kan se so support ye wasade ba mi problem akra ne se o ka kire me se ansa na obema me kwan ma hwe akra no unless say e ka wa bo nyina matua last year na me kan sa asem no last year ya we sound the second year say pacho ndi was wonye dey me busa was wontimi nka o busa am say kan year say na me was wontimi nka me ka sure was say bella ni entina se e na atam bi obefrem bi as no o ye de odi matem na no kwasi ala ikura no ne maami kunu e frem so na me won ko me ko duru fie ma antena simbu na ne maami astati di matem said you ombe ye o ma ye awie na me maami ko nyina ombe ye de ombe ma me maami aton e na me atrofo okunu ye dance ni wan ka se me maami ko be ma maami aton okunu ye dance ni na de ba de na wo ye me ka tira wo say abama to ko se mama me ka tira ni say ka tira bi ke say ba bia o mo de asem na kwa akoduru no me maami afuo nyina ombe ye de ombe ma me maami ye be ma oba na kasa ba de me kire ne say me pacho for the past 1 year what atade mo na se wo de da pacho bra eno so atade mo no so obi na mouse so for the past 1 year no obi na trade ya na me ka kira o say me ya adwuma kakra na me ka me de konya azent no mommy enye excuse in a way ba me de me gina so ne say wono ka kira me say ansa na obepena mahwe akora no gi say e ka wa bo no ma dey na da baby ke last year ya o wo dia so nim ne phone last year ya ba mo ni bi ma no na ebia ono no every time what the American say ebia menya kakra me sandi ama enti wo return na de me de nante ko honom no kwa na nko ye de wo sand ma de send me back enyo maami anu na binima na nko sand ma de send me back wo sinji se me ma de e ka abonya ma betu ansa na wa de wa start ya ma ka ma bo de bike ye ka se asese ma ontimi ntua ni na mommy ontimi ntua bi ntua ka ne de agese ye hunu kan mommy enti se wo bani me pa cha mama edia asem se de ne sister no me ka kire no ye pa no kre enti die e na wonim wo obai ene ne mpranda da intem mama me da se me bai na me ne netie e wo bo ho since o ma me wo ye nyina o me ye tu enuado wo ye ntempa enti me sister no particular no kula ne man tenanta ba de odi we achi wo me sister ba ko wo suofua ti we na me ne netie e wo bo ho oti me ni me kunu so ene ni wo nti no ne bla etwempana oi me ba twan me ye atesem ana me hwehwe mu a nti me hwehwe wa na ko se no kre anche na nyinsan baaye na ye de koto be ma nani no kule ni wa pupu ni ti wo se wo no a me kura me frɛ ni be fi ono se wo no a na me se fine Akoma no ho abetwa de ye nka ho asem abetwa ndi yen ni wo fa ase aye frɛ ni Gandhi ati so de okan ai okay any ni sister mu na ye ho ayi say ma ho comment say me ba no ho me ma beblebe enti nye omu nua be ma na mi wan so nua be ma say yo no a enti mi de mi nipa na ono ne koda say yo no a nya wo wa wo tenchen de wo ka no na me no me be so so Gandhi ni sia we ba bia ni wo di na tem ni wo pem na kuti aka say me wo fa na wo pew wo ka say me wo fa na be wale wa na wo nwale ho me ma bebrebe ene ko pew kunu na mbe ya be bo mama ni o ka kira am si twaso nipa na ono onye moye no won ka asa nye wono nti twaso Gandhi ni yes ma me de koto sister ba ko anim ni afri sister ya no ne Gandhi ni ma me ne etifie ba ko na ahun be me ibo na mane ka kire se de Gandhi keni me kura me ka kire ne pen bi ke ni be fio na ma bi ke ka kire me se sister me stra o de nya abotre na me no mo be kasa ma ante ho asem biem kwapem sa me de koto sister ya anim ene sister ya ni sister adwoa eye bi ke ni nua be ma na kasa se wo ni Gandhi no nkasa na kula de wo fa ne ge asem wo makonyem anyo na wo begina ntemu akase bi ase ya na asesei enti won twe ne hu nsi nchen na wo ba wonyem ene nim ni kunu e wode na koda e sei wawo e ye hwe na wo mu ne akura ne hwe ne titiru mami na wo mu no me be yi wo foforo no na wo me sister ho no mo wota no so no
na se etimi de body afla kodie e de ble no emuodi me da bia me ka me sini pa ade a wa ye no ka ade a wanya ye no menka because ene dua botita ha ba so ko ka obi asam na nim ni wo fa kire bo odua ebenyaw asaw no no de enti asaw no de na ode aduane ba na ma no so diskaba me de eno de me no de mentimi anchi because de me nim se ma me no de aduane firi akodie e de bre wei em wo mo kokoje wo di sia wo mo nam ekwan ekodru dabai e na kora no na bai ma ne hwe no aye issue ne yeka wase e firi be 8 months e kono e na be ma no e ja ne hwe a me be de ko fa aboy ya ne wone na woi enti be ma ne na so ne mu abepem sa blain wo bai ma ye hunu se akora ne nya 8 months no kwapem se wonya 7 months no sika sai na be ma ne dia ba because bo ha wo discover bro wa bra wo ma mi oti fifi o kase onim enti akora ne nya 8 months no ya be ma ne jai ne hwe ne sika on fa makora ana wodi bia ba ma ye o de sika o de abra bofre da ma me ko 70 cedis no from 8 months ya bo won de and do things the kwa 1 cedis mo na kita no de sha bofre nsem say na yes ma sika sai na wodi ama me pa 70 cedis me pa 70 cedis na wo benya 8 months and wanya 7 years 70 cedis pacho nya no kuresa sika sai na de ama no kanu kure pacho wo ye no na me hwe no all right ema mmiri bi kura na okọ me ma me ho akodie ba sata na me ni ho na me mi okumase ya okọ me ma me ho akodie ema okoka kire me ma me se me nka me da no we me ka me da we ye bi ko okoka kire me ma me se wo hu ni sam keka okoka kire me ma me se hospital bill 3 million ma me eyi 50 cedi man se wonye dey on fanfo ka mre kumase na hospital bill 3 okay na ya on fanfo ka mre kumase oh enti no wo ji sika no sa to ye dey sika no bo maame no maame pan mu o me maame no kura wo ji sika no sa to sika no bo me maame no wanya de se wo ye na se ti maame eno de wanya de una dis kan maame se confirm me na me ni ho no oba o na me okumase ya no me kura me ni dia so wo maame no ho na anu ya no ka jem se wo ko maame no ho obo wa mane se na kura na yarenti no ko maame no wa nkan jem se no ya le mommy me friend o mo number o mienu number ka me nko ho se ka me friend mo 5 kwan ke din ko mo no phone so me friend numbers ni nya na nko jitum because 1 year ni ya be market chie pet se wo bai woni mo wo awre ho mama enfan start 1 year hompo na nye 1 year ho enya 1 year ho because odi be twan time on ye ayi voters ID card na enye voters ID card time of frame time men kasa wo kasa man kasa ukwa udi 70 cedis ekwa ya udi ekukoja ma me ba kwa wani me sister motie wani kura na me sister ni wanu mo udi kojai 70 cedis udi kojai eno pe free be me fa say 6 years coming now udi 70 cedis akwa ko twema udi ba be excuse aba be kana ma ame eni me twa time of frame say time of frame say enye me ba ni akora no enye 1 year asem no kan sa ta na me ma ma ti o sha un shanu ntibike sha un sha akora ni ti no bi sa se enti akora no so akora ni ti mi nyina obi sha no no nyina obaka sa akora no ye oba na enu na ma wo kan sa no wan sha da enye ne intention so wo ka tro play say akora no nye wo ba sha un shanu nti aboa wo kan ne ble sha un shanu nti no wo ka tro say akora no se ni se de wanya adwuma pacho ai wanya adwuma kana mdikunya azenti afi ni yeye mami obo oye adwuma pa na do ka say me oye adwuma papa na adwuma sura ya ta oye adwuma wa ma wo so tu kwan me fra me ka chem say oye adwuma nsa na ka bibi ya wo ba sho ba efia una ma de ayi da so ye kunya wo ye nyina be ma empana tutobo na akofa no nyeska na atema no di obi na me show ba pacho dabi wini ba bia wo ba bia pacho dabi e ka wo baba akupe we ho pacho ai on share wo pant da on share wata de da won to do da won man school fees kula uchi akrampo ni big o baba akupe apem me de ka ma wo tumi re
ma bo ka bo no mommy woni ntiment me anso adwuma na wa na aye ya da wo ba chechiri ko mommy ni enta me mama enu de nka sa asam no ma wadwuma asam no de nka kula mama so mama jana sam adwuma asam de onyi fi because na we no ni kamu kodu no yode oba na ne ka mo asam adwuma asam fi wadwuma ne ya adwuma no me kula no de me tawa chi ose wo pane chenchira che wo ka sa te ne pese na se wo baba ne wo bema oba ba kope etire mani abro so no eyin crofo antemase wo baba kope wo fie say Pajamo 34 years 34 hey what you feel sister over 34 years oh what 34 years awanyini no kula de we bienya fie aduo no hwe ne ba kase na won 34 years no 34 years me kula me ka so oboa wonduru sa ese bosumi anana wotwe se na abetumi anyama Pacho jese bosumi obenya say yetio etiefotio me ye be kwa akoka ya kana wose ba me pese wo card ya wo de be ma akora no na masa nyina tibie because yes ade wo ba ha second time dia ye nkrokro wo say entiskasa na bosumi benya e de ama no Pacho bosumi eba so mommy pa chance okay enti ye be kwa akoka sai na ode ma na be boa for 8 months na akora yi wanyina nya 7 months sika aba na ode ye mfa ne say from 8 months to 7 months 7 years we bought crown work 2 million 8 months 7 months we bought work 2 million zebedu Pacho ebeburo kora ebeburo bezan ede mintimi nchire no from 8 months to 7 years Sikan say no de makra na bebo say so na class saying Pacho class 1 7 years class 1 okay nti o ma say Pacho dey bia 10 cedis nti bo so me 300 me pacho mon say my dey bia 10 cedis are reasonable na won so wo ba nti wo say won so support ye nyan ni nyina mo ba ma no so mumie no mo ba di open na fa ya ma wa na so pe boy na eje adwuma to ho etie for second story na mkwamu eba enu tie twa ye ho aba ye wi a be ma ba ko so ha wono de sese wo ba bi si be ma bi hwe ne ba wono so so obehwe ne ba ba do ba ne sin no de onya ya mpe yo pe ye nya ye twa ye ho aba ye ba ye de ne ba to so enti na di mi kan to mba to police station ho seven na ba me bi ono nso ya anwurani na o de Africa ka cha o de nkan sa wo ma me wo kyera mo pa so ba ba no ko bi wu no di bi ye na nka bi ye nde na me se bro to o mama kwa homa 2-3 days enso kwa me on fa ma biem metemba wo so ba hwe ba de nton tam akola no ana ma ho no o mo kam de mba ba afi na me twa so metwa na ba na dwa to abai me so am sa ne ntena ene nsa no hwe oba ma ma me kan Thursday na ofuru abai na obebo gruma kwadu and na nyame adom gruma aba bedu to ofuru abai pese yakosoro akoka nsem bebre ya pese obe bon tofa na botaye panti oni gruma bre akoma mu nsem abedwa fo se yentena so na ye fanto ni na ono so yi na afi yenko ye nti we se nba botaye nti amede ne ba se onchia mesika no onje ne fo so on chest kan so on current na on sesi no family children na ya ma on so botaye amede ne ba ha ne se on chest kan ma me no onje ne fo and on chest kan so on rent dine on sesi no family children na me kan fo Pacho dia oni e apam no ni me koy e wo so di ni boshes Pacho no na me work gruma semba Ba sika some say no fight me man sika ansana me gi me phone je to see ano nya adia dia ni mo sika ni ma ko da ma me o say apama won na ko ye no eno na opese odi so ansana o do phone na ma ana say we obe hand down ma no wasiesie e dia nti ma ye nhunu na de na to adwuma na da to adwuma me no nko apam bia me no nko apam bia apam ni ko bia no get na echi
me so man kasa ma dawo man kasa obi obi ne eti so me no ya ko argument bia so ni sa sika na re di be ma one kan chere so de be to edu da bi one kan je so be hand ya ma yeah fan oh nti e dia na wo be ya ma no sisi ano me ma guni san kam pese me ye be ma ba anu guasi a wadi ni me guasi wo wi ase ne obi a ho no me se an kan pre me ya me pese me kan tre de so be sa akọ be bi o ko gu me ni ase no se dire mo se ya me kai no enti sa an sana no be ma na ma dia hen o kan ya ente sa so si no na argument no kai enti sa ye better who say e yampa na nyampa ye better mo so mo dem mo obi e ni sa ono so ko pe sa agreement no paper ne bra na yam so o ka wali ka make class e on plan na net one net o make agreement dia so on plan na net dia na o ne e ka sama just about the paper to so answer why se on o ya na dwe so be ya cha so ya isa ne no ka one o on penalty my girlfriend na say ma share the boss me ha dan ama ana se de beto adwuma ma dia na be ma me girlfriend akofa paper se me the agreement paper e to so guruma sign se o se o de beto adwuma ha o de na be sie dia no so kan se me se me to no adwuma me de dan se kan be ma me se so wo no girlfriend na ono kra en fa samka wo na wo no girlfriend na wo kasa sa wo no kasa o ni bi me be nye bi an be ma wo bia dia na keso be ya me fon afa ade fa sa kan ati asema o kan so me say what do sa mo bia o na na say make point say so no girlfriend na say o ka o kan say sa cho point by point and insist in wa and yet obi ama no hunti de wa and two ye entire gruma chi na say entire for ru achi ye share wa hanyi na gruma no for ru a say omush say e omu destiny so bet na abo bram na so ya ye na ya all time people ye na ye kan na mo asem na aba enti na ma ye ya so that ye can we na sent asieba na for ru a so bet was besan gruma ta we didn't see gruma kwa nti asema ye ka mama ye nyina for odo en kasem na so bi no be clear conscience and confidence na so sana o kan no ye de asisi na wa ene ya mase e batwe tentan we batwe na asemba kra ko na wan tena se anfa yi antu yi na mo soro kwa sabe na sa agenda so wutiri nti ye de wo ha ye mebuta ya de wa ne se ye be siesie grofo nti se ba batwe ne say you let me aba mu bi dia na because mo tam de na so ye ba ma ko nya mo obi abam but ye say clear because now ye se guma na bi kan na sembre se we ye bia na funa ka we ye be hwe no na ya kwa kwa be so a ne sa be kan fun but we na say by the say ne how na say me na papa o ne me agreement say be ha da ma o be o de be to adwuma wa nye nti me so ma fa fun but we you and ya fra mo aba e din ena woni abaya na ka wose onka asa then na be convince me who onka asa ana no be ka agreement paper na me chance no when on plant here you don't give agreement paper when you make a promise and you still have the chance to convince us say as a man can maybe I can can say and I say you still have the floor to talk and when I say so convince us as someone the all can and to say and to say and to until which my convention, we know, say, what promise, and we will agree to the fact, say, and so I'm not promising. That is the reason why we are here. Convince us and to say, then you are your coffin. And now, so only ya wanna come more, and come on to me, Maw dem, not on foul for me, and because many people say, why you my dear name, ya, make us a meeting money. Just say, why ya dear man I am ya, and I'm margarine away at the one a way. Obi any more say, I do an uncle who now do what they buy. Nanyamia on one or cow or what's in that? Every one, I can sample what I have.
Yes. So what is? I can want to have so onyankopon a wo ma wo ba wo ya dwene se on fofon na on fanko na phone die wo be okay e de na ma be ma ye be ma e de ade a wo kote na ebo wani mu no e na ma wo ye be ma na ka o ka firi wa anka wo te nkwam enti wo wu enti wo dwene bibi wo ni tirim e wa hwe ne ba e de se ya nyina no ya de video no ebegu so amu ahwe enya sa keto anu oden na be ma na ye kusa sa na ho nwo be me ne ma kwa ba mpacho meji wo so ohima boko de Yesu adom ni ahwe yi ntimi ho ye pa wo ho ye pa ni ho ye pa Yesu adom Emmanuel mpacho ba we no Emmanuel fe mpacho an okay mpacho edi a meji so pa nso ye yok mpacho an okay yok madam ba ko pe yeah madam ba ko pe nyame ensha papa yok awiai wo se ade na to wo mpacho awiai de ni atumi de eso pa kan ntie na de wo so pesi ne wo pot ya wo wa de enya zangoto mpacho mefa akonya so ada Akoma FM 87.9 ejumaku ni nyina ase because me bedu fie he mo misa me kapre ana asempo a tinya me koso hira mo pa me pacho me how de efa me ba me ne abaya biye de ewo no ho eno na echi me so a edi me a mitumi na etieti me a be dia be jagana for ene ahwefo ne Akoma FM ni TV so omo enti ma sem na omo nye de emfa yi entu yi na omo moa me yetio na me pacho mi papa ewo mi kura ye friend wasadun kwa o na owo mi ne kwalabre mu na odi mi ye dey efri ho nti o e ko kura ye friend Semra boy Western region nti na ye like tema odi e ko du sa kro no so na ye start free bra we share ba no me pacho mi share ba no ewo wasadun kwa no me ko eyi wo ho no mo na se I say efie ni fie me ko eyi na me ko hu abaye yi ye friend na Japan iti mede boss na eja me yesi esime ware no na esi wo se wo no so ayede atwen ayede ama me nti young boy young girls abe na ofie say me pacho na me wo 34 years okay and oba no so no ba no me kaya no less than 25 years okay nti me pacho nti me ne oba ne plan aware me say me papa edim ekoje list e wa baya na busuafo ho e de bre me we be memu me pacho nti aware ne hihye so ma me ye ne ho ade ma e ka omde bo me ne o se me to nyina no me die e de to yi edi so e ya mamre ne amane ye se fata bia a o se be ma de ware oba me ye ne nyina pepepe e hye ne ka wa nyina na akola oba mu ye fa ni Davis Agna Fin me pacho e ye abema me ne abaya no e wo no na me pacho abaya me ne wo akola no akani so na si yentie ho ase ba mu eto da bia ntokwasem ba mu na to da bia okasa ode mebo okro be si case nti na ebo mi hu obaya dan e krobo case like obebo mi dua ma si wotumi cry de eyebi ma ene mi cry nya de enhia nti eno bi di tumpanifo nim se na ewe me nti omutu omunanye de ensi form ma omo phrase esi asem no na akoda din ye kofia o ma na san de asore nti aware ne ye de eguye nti aware jae ni ba so na omo de to oba na nim ewo mpanifo nim se oba se na aware no akodu na akola eda wontem nu ji akola no na ye nyi chop money ewo be man ho nye de ewo mi ho emfa ma oba no se ne be akora no so sare be de ebe kona no abaya ne sa akora no so ono so ekobo ni bra nti ontumi fa me ba na nye de enko nti omo fa me ba nye de ema me Akoma FM at that time na akora ni so no oboso me be say na akora no me fa ne say oko eyiye akora ni so nti me na me di akora ni ko fia me born diapers e di ko school na akora no so me ni to we say the school muntem omo daycare we say school bi wo Semra boy a ye fa ni we say modish nti kwala omusa omo titi omo boa ye ni ayinya mre a ye ko adwuma omo eboa ye ehwe ye mama ye fefefe makora yi eko school mesi me pon adwuma makofa no nti oba ni ja akora ne ho ma oba ni ja akora ne ho ma me ma me hwe akora no correct nti akora no me di ni two we say school mu no osa nti se meka ne kra matiefo ne ahwefo ahu a omu provide school ID card e de mami ID card school we din kan dia akora ne ko ye no nti akora ne school ID card o de mami e ne kra be ma no o kire we ni be ma
wo be ma wo hwe ba o kasa o de ne sese ne bo enye wo mo kasa no mo twitwim te se de o betra ha bi tumi se we Akoma FM nti akra ne hwemu na meguso a mehwe ne na oba ne omame ehu se omo ba yensra e wo kura me wo so ye fene semra boy oja akra ne ma we nyina akọ ye no nti woni omame efa adwen se no oma ye we say mistake akra nti o so mutumi ebe correct ne ma ba ko mienu bi nti omo ba yensra wo me ne akra na nim nti enkomodidie mu na me frɛ pan mu bi se manya hoho nti omra bi bisa kwa so nye de emame amani didi ma na oba ne o ma metam akora yi se o machi o mu de ni dwane ade ya ye kohwe no so ye transe ai aware igu ye mpanifo bisa o na o se huntumi nye de enhwe no na menya odo sisi a o de ni kwe ma mpanifo no nye de emlemu no hu bibia o ne o ma me de akora ne ye de eko o mu se da nti na chime ebro ma dwene me ti ase so ti mi fresh samla boy police station ma omo tuka eboa me etu anamo ehia ma me ne abaya no akra ne echi ma omo kototo o ma no inspector o ho no mo ka kire ma me ne se o ma ne phone number na on frɛ busuafo ne bi na oni ni nkomo no nyina mu se ansa na omo de akra na ide akọ nti inspector ne mpanifo ne di koma na o se ablante akra ni so a do wanya odo so wo behwe wo ba no na wo de mislew ma omo fa ne nye de enko na me se da waka amate nti inspector ne mi kasa na mi jemu so mo fa kora ne nye de enko na ma areho se say that very day na masini niema niema no we say the dry line ko yi niema no na ese misu because me ni akora na ti dem edidi bibia ti that very day na omo di akora ne kwen na me ba fie no na my sad ti mi dwun di na so enye hwe akora ni so a ene kora be ma mesuma nya hodin foforo intima edidi mu na omo di akra ne koe na ma me ne frem se no oni oba ne timu app se akra ne ba ka abaya ne moa ono ma me no no ntumi ko efuom no ntumi ko edwa so ama otumi ayede ahwa akra ne yi abaya no en support ma me no nti omo ntem koye adi bia na entokwa ba wo montamente me wase mitumi ka se entokwa ba na metime ho ase e bae nti ma me ni san dane akola ne ma aye abaya no eye Julie se wo ba no nie wo pese wo de ne kwa faniko nti Julie di akola ne ko hye asenkrigwa na o ka hye me se wo pese wo de akola no etu school mu asenkrigwa nti se ni se na ewanim nti that time na say ebufo kakra ewo mimu che se obefa akra ne ko na nye ni feso no nti me ka hye sisi a wo pese me ye de na o se me ba no nti sila na me hwe no na me se mate nti wo de akra ne batu we se school mu asenkrigwa no ma me sanfo ka ba asenkrigwa ho no mu esan etua ni school fees ma receipt a mu issue nyina no me saje ma de e di kogu ho sa people America ni dance die krata nyina no ewo we say me ma me chance si America say nti ma me san so etua na mo se me hwa kra no asenkrigwa ho no mu na ma me ne Julie ma me frame say no York girl no anya konya a wo esi watu kwan eko se Kuwait we say bebi ama anya konya omkobo ko di pa kakra yi Saudi Kuwait mi da se ma onya konya no ko di ni pa de ewo ho nti ma me ne frame say obesan de me basan de ablemi enti ge ne ko no wa ma wa mane ge ne ko no wa mo me amane ene ode akora no ko ma esan koma ne ma me nti o ma me san frame say ode akora ne be de ebe bremi na ma san hwe akora no na akora no menum coke mi pe biscuit mi pe we wan fama na esuni aseti a ofam no eson nti obesa de akora na ide abremi na me je pene na ma me ni Akoma FM ye de esuma no de ne san ye de ebremi na me san de akora ne code the same school na me de ne call no no mu je no fefefe so bi se enye kwa boni so na me di ni free ha okay nti se aba ni se dia on be san de age no na mo san age akora ne fefefe so ma nti me ni akora ne san ate esan hwe no ma omo do me epemasem support me bebia minya bre enkofa no me di ID card am obi ni wakoje no no sa nti ye hwe ye ho me boa akora yi ma akora ne da chie da makoma so ma obeji edi se Julie ma me frame so odi akora ne bre me no minya adwen bi sa akora no anya fie kakra me ko to laptop sa akora ne bi di besu ade so na me ne laptop
ma nti akra no na akra na nya fie sense abe na that got a laptop man na me pacho very good no or call 4 years and or call 4 years na got a laptop e de man ma me chantro o back so ba no de asua de ma asem ne kra pa na me ka kiro nti akra ni sua de o won laptop no so subject bebre na omo a programmer de e wo so games na e wo so ma mpanifo a omo ni meti estate ho no kra no obi kra pese o to the same team na bampa o hu ba bi pa minya sa machine po de e free buy let's go on some kakra sa because at that time no na me ye laboratory assistant me upgrade me ho kakra me be ye we say supervisor okay e wo edwuma na me na me ye e wo seminar boy ho no okay intima like akra ni hwemu na o ma me ne san frɛ me say no wa fini nana inti o pamacho afi aso awia ne sa inti o pamacho me ma akra ni me di holidays kakra e wo ne nchen na me je pene ma me no na ma me no ma obi be fa o ma ne ba be fa akra ne biem ene de ti access wo ko di short time na me di ne ma onana na onana e de e ko ma that month and I said that week ni ma na me nya big challenge e wo me company ni mu nti omu e ma me we say ne dismissal letter me esi madwuma e de e bo me ba ni free mi sana afi de me niam enkoyi ma esi madwuma bo me nti madwuma bo me na e wo se me hwe ne nyame de be de e be ma me because Bible say what training ni ne sinama ne e de e doso nti e wo se mi hu se ablabo no ne wo yanim na e doso nti se madwuma e de asai na abomi a o se mi tu anamo a e be boa me ehina no ya di konsuo no bo a ensuo no hwiegu a ehina no wo ho medase ma e bo na asai ma medase nti ma me sraw minu aba ba ko o eye wese kumase na o frɛ me se be me na bra kumase mema ba bia da onso wo nim die kakra wonim ka atwi anase wonim nyema bebre na aye nti o ma me ba kumase na o si no obonsama ide awia me nti no obde me be kɔ ne sɔfo bi hɔ no mu na sem na no so obonsama awia wo ma because at that time no na mi hu ne affect me because me tumi say me like me didi a me feel well sound ma we didi an ko yem come yem but I say duane enya me de like I say life na kasa na me wo mu no na mi hu ni say like enkoyi papa ade wadwuma ne say ye no be fa wo chirim kakra na ma no die nyame sɛmasɛm nti ne media mitumi enhyɛ but me sister twe me ben nyame nipa no na mpaibɔ na ɔse nyame bebie kwan ama wo na nyame pɛsɛ uhu sɛ ne tumi yɛ de ɛso ɛwɔ hɔ nti men pa ba men ka wano aduro men nya ade a ebegu wo kra ho fi nti wo de wo so bɔ ti ma mi refiu asɔre di ni wo so fi nti minu aba ne me kɔso ɛbɔ mpae ɛwɔ ekrom ha ya ni na aba ne wo wasene me pacho ane because wo di kakra de sende no say oh man adwuma ne sey adwuma ne sey de ma ndie me panacho say aso sisi adwuma sey na rehu sem kese ne say adwuma sey nso no omo serve me like we say ne letter no ma omo antua me ka na ede ne see ene de meka mebie ni kakra bi a kyerɛ do me committee me ni obi a woti me nearby we say estate na say me call we say like the baba edemu ne baba demu na kwan me fa so call no na say me tie ni net na me wura again dem na again no see ni nuanom ko church omo aloki main door no or edemu na again your girlfriend again na me de atoso ba na niema ne de ene da mu yie ma me sa nti ma eti se na me ka se na me ya di bia na me amenti me ho ase no se no de wadwuma be se na na start ya dia na to na me ti mo nti na se nti me call again ho na se me call again ho na again net ya wati de me papa ba fi ha tu ra net mu de ra again demo nti o se we die o papa ba eni yenyan nti o papa ba no o se wona wo be wura me ho na me se me pacho ane na get ne ma wakwanya se be rawo ma mpacho ni de get no mini no ekasa o abonten da ba no da ni dem a se o bie we se ni livers a mi hu so o da dem o nti papa ni ko report case mi ba se mi be wia no ma mpacho papa ni report se mi ba se mi be wia no nti company ni hwenye de enchi mi entu nti ma hello
Yes. Mr. Japan. Akoma FM. Mr. Japan, wow. Yeah. Yo, na me pacho Davis wa ho. Ne wo ye. Akoma FM. Why? Davis. Why ni Davis? Agna, ne wo ye. Why na ka say? Maa Akos ni o. Akos ben. Maa Akos Akoma FM. Hello, Mr. Japan. I know your friend. Na me bisa say ayi Imanofin say ne baba mu abi mafa no de abusuana fa na firi ne nsam wa beso wo hwehwe no a mo ma ne kwan na eye me nwa se obi ohwe ne ba na abusua betimi afa na firi ne nsam se bia na bibi ho wa ye bibi pote enti amosubutu sa na mo no mama me pacho ye ho ni say da Imana sena wakasa no na eye mate na onye me baba ewe but our lija bae enti akra no wo be man ho e wo samra boy okay enti wo be man ho no e na ladwuma eseye e wo samra boy ho enti odin kra ba se ye me fa akra no okay iti oma akra no ne ma me kofa no e de ne ko wasedu kwa eye le honum iti o ma na me baba ni tu kwan iti o tu kwan no obaye no na be me ya o se ne baba be di abusia wa ayi ma na fen no o ye se na juma se iti se ne akana ma me abadia o ma me fa akra no eno okachire ni se bema ena eseso tete bema enti obaye no ye se tadia sene juma se dia ene omu mienu no omu hwe kwan be fa so a omu be hwe akora no enti ema bema ne kachire oba ne se ono no tu kwan ya ba enti se te sadia ono na ohwe no bi san se na ono no di ni tu kwan Mama sam enwa na mi trinity entia no. Eti oma oba akra no ekokodi be mai ne ma me ho. Akwa kodi be ma no ne ma me ho sam na boy. Okay. Ema be ma ne akra ne sai kokodi be ma ne ma me ho sam na boy. Okay. Eti ho na ma me ne fresh oyare wo kwayare sa. Enti oba no emra mefa ne ba e no ka che se ona na wo na se wo yalo kwaya sa na wo oba ba ma ni bom e na o ma mefa na de na me mom na wo frɛ me on tine ba ma nka okay eti ye ko aye bi fi ma ye ko wasedu kwa na ba ma ya waka se ni wo fa ba ko ye frɛ no Mr. Siedu e wo wasedu kwa eti ne baba ne bona ma ne se no fa se so me fa ne ba no no ne de ontumi esesa abusia no aye be ma ne ma ne busa fo ne he no asema papa ne kan ni se onye oya kokora ontumi tete ba eti sa dia se ne sister no awo se oya ne kwa ya sa dia juri no ko fa na de e no ba no e ko fa akra ne de ba asankrigwa eti ofro be ma ka che se yama kwai iti be fa kwa ne ko se ye bi school a akanu betima eden obetima ko school wo se me ba ene ochina na fa ti ma ne se me lokata me wa hafo okay ni ja maduma aka se na oba be fa kwa na ye ne no nsem kan okay se ti ni se enya nsem kan se ye gi sika fi ho ne mom e bi me na me baba no ekọ sama be ho se kwa kosra no bra na kwa ne wo akanta ta ho no mama bema edina ya ma ye hu akra no otu etu akwa ya kunya akra no o ma me bi ma no bi sam se wa so na amanye da na mo de bae wa ma ye hu akra no ena iti ye jira ho more than 30 minutes eni ya sa bae wa ma mo hu akra no ka se o be fa akra na ko no e ma me so me ye se o be ba fa akra ni dia ji se ebusia mi no ni tra se ni ya e mu ba ko ka ho me ko hu ba bi poti o de akra no ye de o de no good ama otua bi ebuso bi no obi atumi ya de ekokosra no yeah ya kasa ni nyamu no o ka se o mo fa kwa ni mra no o ka se na me se na dafu bi
Basamra boy, I only know Kumasi, you also can man, no family, no mammy, no, a bear, my mammy, bomber, you say, associate on the Banaka. It will catch me answer. And I'm a catcher and say, Mr. Manufacturer money, then we are sitting and you penny. It is a Banaka of a family bar or not a Samra, or bar. And some kind of said, make us say, you will be back on your Kumasi, but be a planety. This school crowd, then you come a child be a conversation. Your career or catcher say, or Baba, and a extra make a no after I am dancing, or my Kata or woman, I am dancing. Okay. Or catch them and say, or Baba, Emma needs to have for her call, what's up? Do call. The 2 hours 7 days. Then I am. It is all of Kasa, as our friend say. The bonus of a car, or I'm quite sure about them say you might take your kennel. The dear 3 days. 3 days, plus, no man, our friend says, we can take it to Oba, no, a feel or friend Baba, you know. It's somebody I walk into, but 5 minutes, as I see from after the owner macra. And I'm a country, Mamma said. They say you be a school no mammy nana no on anti basabasa. Enti say wa ma na fakra na see be school you dey go to school. Am say oye na di so be ra fa na de dia e be asini kwan. You me ma pa e na ka na so de kaka me ma na anti basabasa. Enti say you be school ma ya me dey go to school. Apa ya fakra na ya se be ma na be sina. Na just say ebusia no de monka say chenchena ehun ne ba no anamo fa ne ba ne ma no na mu no wo ba no na say it's a corner of friend no one can your economy dey full we just na yeah pesa ebusia no ya afanu ne ya say ba bi o da fa na say wo hunu ba bi a wo de akora na ekwa the problem no the problem na akora me ba iti nebi na basi eno dia emra no kura ka eno kura pa eti se akra no owo o ma me ho wo ho anaso wo hene akra na be di me che wa hafo me di na ko to school be fie sei ni say be efie be sei ni mama eni na afie kura ye bi school ni da ti eni afie kura akra ni be di mo ho no na meka akra ni be di mo ho no a be meka so obefa no wo ma ye no enya be sei Mama, only just let us say 1.5 months. You can bosume ba ko ne kakra. Okay. Na say we dey cool chop. We say that na bia. We no na ni so ya require research me baba na me fakra no be fa no say be ma ni me fakra no. If can say you school no we school dey ko. Okay. E channel see fakra ni mani. Na me say me fa ni mani no nya nioma. Iti ene de ani nipa ni udi af nipa ne ma ne na se wa ko kodura na ye ko re ka na fun na me pacho ma ayi asem abamo na se pense akra no na onya afe oba no ja akra ne ma be ma no se wo kwa kwaye kodi nipa ya be ma ne tete akra na me pacho sa asem na tomo na so pen me pacho bra bio ebe man say akra no benya afe na wo mu jaye no wo ba no jaye akra keto no bon so e ma wo no na tete akra no a goduru ba bia wo ba no ne wo ma me ma ye mo sa befa akra no di ne free ne nchen no kure okay wo ha wo so person no kasa kakra enti mama me pacho tie me mama me pesa na tina no kasa why your bonny big party ya my year? Mamma, na say I'm the apple of friend, or catch and say, me a penny quasi a penny, Sakura. There, 3 months ago, me back to your custom school of we. Yeah. That might now catch them say, Miss Mamma see me back. Makoko sie me ba me ba de makoko sie no eti anya no ne ba na me ba be pre no eti me pese me kenya na bo ne ma me amane na bo ne wo fa ma ka sa me na kire papa no what's no kwase ya wodi na ta me pacho the word kwase me fa me tu ade asem na aka kire no me pacho eja me pacho me fa me pacho open ni frame me e wo
or like or frame on my personal phone. And you'll be frame your phone. Or frame no or say like the ben na meba abefa akola no. Na me so o ma me 1 week. Na meba abefa akola no. Na me name wo fa cry there akasa ma o say 1 week me there me mra. O payini catch me say on fa akola ne ma me ene o china on fa akola ne ma me. Anya ono aso na say fa beni for na no trust na ji akola no. No mo nko hwe ba bia wo di akola ne ko. Yes me ba me pacho o payini catch me say on fa akola ne ma me ene o china. E kire say o san refer me say emri bia abetwam no. Oni ne baba ne bansela e o meni akra ne sem. That's me ba. Hello. Hello mama. Me pacho wo baba no so so nti mama ntie ne kakra na me bra no ya ye be. Mama me mo ha. Wonni wabusua na agi akra ne sa momma akra ne papa hu ne biem. Madam me kwacha asem ntao. Senator ma biani kakra bi kire me. Asem se 2017 me to find Saturday and a plan of why in the home. It's me call on September. And I can't even was obey Christmas. Saturday, yes, to a free boy in the home. It's almost a school as often. And I will go to Saturday in your man. The better said, the you know, how much you it's a kind of remedy for me. Me kwa kwa mama nyawe ta fa na ba bedi mo mi akwa ne mba e nko back isi na se e wo di di ko ko ma sa ko pe juma ye isi wo di ma akwa ne mba Akoma ni ma pa ne ni ma na wo de plan ko no wan ti mi anko me mo mi wa ka to bi aso mi ma akwa ne o de ma ne ma ne ye a wan si di kwa wan fa nka na me pa cho ma me mra mu kakra wa say wone be manager ye no na akra na nya say me pacho me ni ja no 2 years no 2 years me pacho mu ja ye no wo di akra ne koi ana wo ja ne ma be ma no nya me na mi ja ne ma sama kwa no wo ye no di akra ne ko tu pe na mi ti se mi ni juma o me mi ska ni juma o to me mi ska o de ba ko tu en je ja no se me ni fa ana de me kwa o sha akla no. It's a busia for no what's not in your well, and a busia, and a busia. And the Omoya again said, the son of Tieta, Media Planet Mammy, and this is coming the best shot, and I can engagement or say a planet battle. If we want on Shanabia, all background, but I can't put to that. Say, I'm going to be Enti me bro wa no pesa wo je akra no e di film ho wa bra o hunu ba bia wodi akra na ekotena me say ya come and see ya ejuma ono wo so fa akra ne mame atu ya ne do je akra na fa na wo sam na boy ya ni muta akra na wo ne ho okay Julie 2 years ni mu na me friend na the friend bi say say me ba no se say kwa wo say me ne ba akra na nya me ba na say ate ni di okay Julie yes brain ti ye wi a ye po program yi pepepa ye be say afro na ye ni wadi nkomo ni ye hu kwani aye nyina be fa so a ye be hia I think say no na be boa ma be kwacho be ye nyina ye be hia ye nya wo mo no de ye mi ensa nyina ye be hia ye be hunu ba bia akra no ewo enti ye mfa so he ye be say atoa asam no so na ebre no ekọ enti ebese ato say your university ames pebi na wonu sa time eba center the time eba mesha any kenje eba capsules aba enei malaria yade ya atiate se no wanu ato a wotumi ne din no wonam ya no wonu bia yade ni na ebefri ho ama na kenje eba capsules no so wonu mu a na etumi aboa na akoyade e de amount bomodia na time eba mesha any kenje eba capsules ne bi eto sesi a kenje eba womrom ebija na osu benya bi Atonsu Monaco Junction, Kolena Keba, Dani Eba, Misty PF have made, Ozon's Camis, Apidank, Ubenyabi, Ebacho, who paid to pay Beato, for 0244 417 669 0244 417 669. Eye ATL and to my pa, ya designs ne colors ni na jinjemu enei, what the call wedding engagement was sorry. O office party Friday wear bebo ye papa
ɛno nti ATL bɔmmɔdeɛ na pɛ wɔn ntoma pɛ bi tɔ 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Nkran mebacha wo pɛ tuma bi ato a frɛ 0244 334 406 0544 268 974 ba Dr. Bana kase inompe mu hene osise wo spinal cord ni mu abuo wa free kube so no wate ato ama won kase ni mu abuo wona mu abuo enkase mu hene obeto ni sesiye na waye won kase ni mu adwuma ama wagina so se pinim mese ba dia megini di ka won ko ba ho gonorrhea na ha wo wonipa bi abodam empa so adwuma onya ade mesro ka ho ko Dr. Ba se yare bia ni ho ebeba ontumi nsa eti ka ho ba ani tiri sa ba wa to sa gogo hospital no na ben tama come to 16 la shibi ya ben ba west club friend 0244 083 482 0272 500 012 eye piwak 3P garlic mixture 3P me se yare bia ba na abebo wo system no ayem mere dodo ayese kontomere mesraw 3P die ayadu pa garlic wom garlic die obi anim se ayade yi eboa obi ode ne nan pempem won nse pempem stroke ya acho mesra wo kan ho wojo nso a wo bre dodo ye be kwa aja we ya 3P garlic 3P aye natural bibidro omo ya bibidro kan na twa puse ma no omo to chama 3P garlic mesra enye nada nya dress bomode na pe bidane e ba Mr. PFA kwalena keba e wonyina ya pedang meso afre piwak natural ya with the 3P garlic mixture edia ba fresh 0248 92 88 24 and 0201 00 aya 21st clinic ahoni yakwaja yare shop papa me se yare a edin ehuo na me se ha na yare sa no wan ka ho a wo bewu kwase ewuo ni abeya nkwase yie ni abeje won san papa bi ni adi ka ho kwai efri wo to wase ebe pem wo na so adwu se wi ama wo ya ho hye ye ka ho 21st clinic yakwaja yare shop papa ka no free wa free uchi so di kwasu na se yade bi ajeje wo eno so fabra lab scan ye be massage do atrofidie so attitude ye wi abibidro ye de awo no aka ho me se yade na otese de wo betu akọ 21st canteen so de ene 7 am na bo na ye ready and into 21st clinic ye siatica expert na yade nka ye de ade aye ntoso yes sir na ye nkran do ye wodo me market video dan mu kuma se show overseas to Alpha radio so nyane tachima go so sehwe 0540 311 Pastor Julius Mwakwa ba mejo so agree Mwakwa ba biem koko boko de okay papa ye hwe ye first story no PK ne na yere PK ne na yere story no ma me da ase BK am say funu ne anya bie ngoye ni nya bana o hede we si kana sem na ngoye go be be ode kwa wie ozo sha se na wa embo kra dada o ti se ne tu akonya no so o ye very uncomfortable na me say asem nya ba na nya firi pa no tene to asem we say endia ye no odi fo wozu nya di ma o pentam say o be chiri mama obi asi nya say asem again dia ba no kwa ne di fo 1 year go for to aduane ma o me ni ho problem ba tade de wa otimi to he BK 1 year for to aduane ma ba tade de wa anka say otimi to she awurade nya gopagana for mema sa de man ebru mu nuan de mu ko no meko so abru mu nua kunkum o chasa munya mo adwese mbe sakra because the BK timi tra say 1 year ni mentimi ma me be aduane ni dade a na ne o se so obebo dua kun na mami ni tirimu ye ana ne bai watunufo na nka BK nya say ko betena wa no po che no mama hwa mami ye de akranto na me ka chom se hwe ya de akranto se de sese ato akra di wa anya no badwam anhye na ni onyam fa nkanya hwe but ye wie ye no se woni bi mpa ma de ne ye wa ye de akra ne to no ye wie ye no se woni bi ade ne ye mama nya significant kwa na ma ahye ni pa ni onyam o
atoda wano asem kwa etini nipa gina yie atoda de obayi nipa wonni bidie bata bia bike sese ebi ni ho nanso akwa esese ye hwe no ede na ye afa ho anokwa musho sa kare no kwa anokwa mpo ma awe kyekere na wode obi apan bia atena boy ye de akwa no to wo mfa wo ho wo nso a wode ba no bia so wo mfa wo ho na sani sister ne de obi sabike o wose mehwe no obi sani wo so hwe no no twa ntoache no twa ntoache sister so hwe akwa no on say mama ono no twa ntoache but wo de akwa no to ma so follow up at least enyo okwa nya de bi na say okwa obi sabike at least to da kwa wan kasa because akwa ya na to de ase usunsum no bi bia affect akwa no nti so odidi o so onidi o say once onidi akwa na chi te say de akwa to na say uja na tuna sawram say bike be hwe no say bike hwe no emfa ho say ma fre bike say o so hwe no nti no so agije dem na akwa nda achi de na da ma no nti mesre ya ko ya mama bike nye 100 Ghana 50 Ghana asema 8 months ni 1 year ni akwa na nya bosume nwotwe kopem so wanya enfie nso no we sika akọ no ba 2 million from 8 months to 7 years we wanya no kasa na we dem na we bi se akoso wani aye de wo be ma so e wo se mani ya de wo be ma ne so se mama no aye not the viewers here listeners say ya omonte ya se ye betena firi achi a se bi de ye hunu nya bi no mu ho ana de edi ka atie ne bi no mote afiri no so de just about 20 minutes ayi ne ye buse buse mo omo ba ye no mu di nkomo ko achi ehu asem ne so ndi ye ka ya sem ya mama ye nka na mu ntie ye de no na nya de mo ye hunu no na mu hu be ma ye niema ye be krokro no be ma wanya ne niema ye abosome nwotwe wo ba akra ne wani mo wo akra ni mo papa anu na no obi go sia ne ba sia ne ba na no me na mba no na odi mika eche akra de ko mama ye ba sere ko ba ana kan eche pampoma we de mafom ma ye bone because ma sede se me hwe me ba nso mantumi anya ma sere mo fa nche me we de yesi a ye be ntoto na ma sha ase ma enkefe nso adwon boniti mo dinti omba o se be defend wa ekome o na ne wu miensa wu edu enan a ka be de wa payo ka be de second you must can you man offend mama you made me na me de be kan say papa na nya ajatum so omundi na e ho na na person ti o abusuafo no so o madi na so ma na hwe no de ane nka ye be twaja gom so wie pa na papa na ka che say that not omunye da say ye ma na ma hwe nanim anti me fisu say e nsam kaye e be hia Juliana na ye hia papa no na o mo ba studio aye ne ofe esia fen Akoma FM Emmanuel fen de enter say de be ye enti na ye no mo hia na ye de yi atoye na asumdua ba nyame sha papa na no birthday bi o ho ye de beto so ye de beto so Savior Foods make afọ dia ma Dr. Savior aduane no diabetes also minimum ya na we oda na dwantumi na ana wusisi ho na me ya wani ehuna de yie obema no emu ago constipation ye mutim nsa no wano ya na sheki wonya so di Dr. Savior Foods ni bi sa ya de we nyina beko afa bebo ho ban so wo wonya bie wo so wonya bie ope Savior Foods special for Dr. Savior it was 0577 201 495 and 055 57 89 698 obi beka so be ma Savior Foods ato me so sini hu Dr. Savior kwa na ton Alaska Star Enterprise original wallpapers papa fie designs ne colors no ejejremo eno ntime so ba bia de wallpaper bia no kwa Alaska enko ba bia wo firi hu a wo be kwa akoto de ade achi ebe hu a anasa ebepa Alaska Star Enterprise wallpapers ena ye wallpaper papa afebode etia na tie Mrs. Anoche Plaza be Prudential Plaza wedum wholesale Akoma Alaska was mini what be ma 055 411 4878 eh Daniel ba mesha meka fu wonu nupa Daniel ba trading center na Daniel ba mesha ba malaria fever typhoid jaundice abekọ ho na me ya wona me yo mra ni nyina beko na ununum bi Daniel tone ba mesha so onuma 20 minutes wonu ya woni moja eya no ani so biriu wokọ fiche nsisi so yie waduro ni Daniel tone ba mesha ni bi to na enum na mo Daniel natural herbal capsules so eye mema nkuto aduro mema wo hwe na wa ho de no ekọ fam a ema ma no nwu anim ase no bi na bibia be kama ade ama anim gwase mfata kani ba Daniel Presta o capsules so de prostrate ebekọ odwo so wa yase hyehyɛ ene wo ye mani na be free o na Daniel ba ointment so ewiase wo bre opo adwuma koduru fie na honam ya me efa bi ntwitwu keke na
obesore na fe wakwa ye adwuma na de chie obape for ma bofre no for woni mu enfie nkura mesome no bi fre 027 33 92 877 Daniel Ben Trading Center wa Ashton Brom one Daniel farmer and ebofi pam careful su travel and tour and recruitment agency say what do beto kwai wo be ma working permit visa Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey Mr. Wada bomodi ande ko careful su e wa yakase do beto kwai an kwasem ya do beto kwai asubu awdo ho boy ne a okotokoro enkaso ne yen yene agency kase bi e wa brochi memo aka yetama pamo ya ma free working visa free plane ticket and a free accommodation and unti bomodi ya kase ya do beto kwai ni afa we into a process no and go through a ye betu e wusika e dia ma careful traveling to ye wo kuma say emna high tension friend was 0241 16 97 74 and 0278 90 29 65 careful sunu na brani fa wo into kwai grow fine mojadro ebema wanyini fine bema wo grow fine wo bedi dikama wapetete no ebesa ya ba wonsa no na ye tititi wo dana dwantimi na wo dakra na so ya no pa wo tumi sa wo honam no eye wo mre ankasa wo ko fichire na ensisi so ye enane sadia da wontini mo ema mojadi afrisani ye pa ema akoma no ye adwuma misi e ba kwale na ka ba ashtam romu benya bi smart e ba se Fred Mense ba pedan pure leaf chemical na ba so biamo wo kwa ya de grow fine mojadru no agu ma mesra ya nto ba akotododo wan hwa bekona enwo ashort Fred digital heba clinic na gi grow fine bi kogu chemical shop pharmacy anapokra say wo drugstore for 0244 59 65 32 and Herbal Center, the best man, capsules Abba, we see ya, Bema, why you one permuted boss or how many 2 minutes, what you so kruma, low sperm count, would you saw a chair and saba, a year prostate cancer free hole, when your cancer will be memo, will show a gonorrhea, and a syphilis, Miss Sawa Danon, best man, capsules are ye mamma, do one are your best, when your best yanumbi, Daniel Bahab May, Qualinaka Eba, Misty Eba, Fred Mens, Apidan, Chris Eba, K and Chi, who be smart Eba, say why about Santa Mampo, Boacha Saheba, one who gua, Cape Coast, Sanso, and a Becky Frank, whoso Amayan son, one more touchman, and a Takrazin, so cries the answer about. Na Isha Reba Center, de best my caps Saban, one was Suhum, Hansa Street, who pay be at your friend 0208 28 80 0244 96 60 43 and it's Bomadiana Ecopebi Global School of Aviation. Yes, ye mounted ye hospitality management, tourism and culture, airfare ticketing and reservation, passenger handling and customer service, maritime management, media and communication. Acheche for more kunini and intina wabere. Why your research no da when muchradia, when you watch and yadi one maba. 6 months pepe na adi quantity na fe when you papa ya jessica edia good bottom pa. Na qualification is senior high school. Which your result was a diploma HND or an A-level degree and then your cajon we are internship near Juma at the hotel. Global School of Aviation for Banaco, Wokumasa Kentin Chrono. Now we are certificate at the Bamano, ICM UK certificate in Yadima or baby or page maybe a Benyabi at the IFRS 0243 38 47 29 and 0244 57 83 70 me mommy be ma Vera or Fox FM or say na birthday ma one for o picture ma happy birthday nyame show pam ma na bike dia na asema emobo na asema emobo papa na 1 year ni se wo betena fie o efie no wo betena efie no sa na wo betena no efi se wo de ba aba wo ye agya na ye de ba abeja wo na de ama wo ba na manaba na wo si wo nidi ma ni bi ni a se fie na abetena efi se wo kwa wo kwa na aba abedie eti wo betena fie na wo chance ye se wo ye wa agya niema na nyame ye hira wo na hira na ba emema ntie sa asem we se wo se wo beto watopa na wo de wo ba bebe wiase na wo wie na wo se wo ye agya na adwene da wo tiri mu se akora ni benyini na wa ba behwe ne maame na wo de won hwe wo a sa adwene wei ebeda nioma ayeyie mo na mo sese nioma o se bi kese ne wo beka se yie
na wobepa akyɛw na waka akyerɛ ne ɔba yi sɛ ɔba ma yɛ bɔne fakyɛ me na mɛhwɛ me ba sɛ deɛ mɛsɛ sɛ mehwɛ na ɛnneɛma nyinaa bɛyɛ yie wodidi ma ɔbɛbi di a ɛnneɛma yɛ yie akwadaa ne kora bɔ mpa yɛ ma wo sɛsɛ wo ba yi ɔnim wo yi na wo hu a wɔnhu nsa ne papa ne ho na wɔnim wo din na wɔbi na didi ma ne di bie hwan na ɔtɔ aduane ma na ɔbɛbɔ mpa yɛ ama no papa na wɔdidi ma ne bi die no ɔno na ɛbɛbɔ mpa yɛ ama no eti 1 year ni a wo ka sɛ wonya adwuma nya nwanwa wonya adwuma ne bi so nyɛ eti hyase sɛ nnɛ wobɛyɛ wasɛdeɛ sɛ woyɛ agya na nneɔma ayɛ yi ama wo odimate wanyaka wodimate wonya bi ɛwɔ anwaka ho anwaka yɛdi meto Marco yɛdi meto ɔmo na ɛhwɛ ɔmo kɔ ano ma hwɛ ne yɛhyia nnua no ne ade na se yɛtua ɔmo ka yɛtua ɔmo ka yɛtua ɔmo ka wonya deɛ ɔkeka no yɛtua ɔmo ka ɛma ne nyɛ saa nneɔma no na ɛbɛha wɔ no a hwɛ wo ba wobɛyɛ gyina wei ɛne w'anim pɛyi a woka sɛ wɔnyini a ɔbɛba wo ba baako pɛ ekome wontumi hwɛ no wo sɛ akɔfo ɔba afoforɔ na wasa ba abɛnyem no na ne na ba abɛwo na yɛnhwɛ deɛ di kan adeɛ toa so yɛkɔfa no bɛwi ase wokasa yɛ na obi sɛ ɔboa odimate wowɔ sika woyɛ adwuma wo girlfriend wɔ hɔ eti ada na woyɛ saa nneɔma no eti sɛ wɔba ne bɛdi wata wo sɛ wɔdi watam na ɛyɛ wo ya na asɛm wɔ yɛfrɛ nipa korɔkorɔ no bɛrima wɔ masika ɛne yɛdi natam a ɛɛya bɛrima wɔhwɛ ne ba wokɔ bie wano akɔka asa kora kyerɛ na wofɛre sɛ wobɛka sɛ atia no ɛfiri sɛ wɔhwɛ ne ba woahunu ɛmaa wɔ mo aba ha bɛrima ne hwɛ ne ba na ɔse na no atia me bi da na no ntia wɔ biaa bi da na wonhwɛ wo ba no nti no ɔfrɛ wo a ɛyɛ wɔde yawo ɛne kasa ama na no ɛyɛ de yɛtena wo eti bike efiri na ɛkɔ wɔhwɛ ne ho yie na wɔnkɔhwɛ ne ba na nyame nhyira no na ne sister ne deɛ onya deɛ ɔkeka no sister jai deɛ ɔkeka no ɛna me nua deɛ ɔmfa aba da ɛna ɔfa aba wei no obi ama mu bi jai deɛ ɔkeka no sister jai deɛ ɔkeka no yɛde akɔra ne to wo kora no ɛntoma baako wotɔe ɛntoma baako wagye sɛ gye ne fa kyekyere ne da a wanyɛ wei bi da na aka sɛ de ba ɛto obi saa kwa na nka obi kukuru ne ba a wawo no de kɔto obi saa yɛ dɛn wei nyina wontumi nyɛ bi sɛ mebusa bi ike na wobusa bi ike da bɛɛ na atɔ akora ne ɛdrɔs da ɛde kɔma no sɛ bi gye na bi ike nhwɛ no koraa mede drɔs wei aba gye fa hyɛ me nana ne akora ne yɛde ne too me asɛm a lady ike yɛ ampa kyɛ sɛ na wompene so sɛ yɛde akora ne bɛto wo ɛna ɔmoafoɔ so a na ɔmode akora no ahyɛ wo kɔn ɛti ɛnnɛ kɔto wo nua bɛɛma fo na wɔanya bi ankɔ afa bi kɔ ne kɔ boa no na monhwɛ akora no ne gyae sɛ wogyina n'akyi no na ɛbɛha wo ankasa ne ɛnya sɛ mogya de mogya Emmanuel Fenso Marco yɛnka me bi kakra ɛyɛ asɛm o akora no na ɔmo ha no akora ne firi ha wɔkɔ wei hɔ ɔbɛyɛ akɔtena ha na wakɔyɛ wei na wei agye no na papa agye no na na agye no sewa agye no auntie agye no obiara ne ne ntete yɛnko eti akora no bɛsɛe papa yɛsrɛ mo Juliana yɛsrɛ mo wokɔ wawareɛ no wangye akwalaa na ankɔ wosi wo ntumi ne akwalaa ne ntena na wo deɛ wokɔ wawareɛ akɔbɔ wo bra eti akwalaa no moma ne tena baabi fa ko fa ne tena hɔ ma me ntuma abi fo sɛ maako sɛ wo ne bɛrima te maako ma me fa kakra bi mama no ama ne bi wɔ hɔ a sɛ wɔ mo kɔ awareɛ na akwalaa no bɛrima ne se wɔ mpɛ wo ba na mesrɛ wo menkɔ ne gyae sɛ megyae me ba to atwe ne baabi na makɔ wo di ama wo ɔno so ɔyɛ wo ba eti mesrɛ sɛ wɔmpɛ wo ba asɛm a ɔmpɛw pɛ wo baabi na yɛtena ne yɛnwene yɛ ho na monya nsɛ mo ha adwene eti yɛsrɛ papa no ɔmmra na yɛntena se na yɛnsiesie asɛm yi ne yɛnhu baabi pɔtee akwaraa ne yɛde ɛtena na yɛnhunu sɛ sika no yɛgye afiri aha na yɛde ama maame anaa yɛde ama papa anaa yɛde ama sewa na nipa koraa hwɛ akwaraa ne yɛ ama yɛ papa na nakua koko Charistic Ventures mekafoɔ no mu no pa de ama wo Zahara Misha ne Zahara G capsules ne de wonua etu nam nsa ya de asepɛ nti ɔba obɛma o ensa ne kuro gu bɛma obɛma ho na nsuo bi firi wo ba na obɛma mu ba ɛnyɛ nika ekuro ne ho nneɛma
bema mesa wadura winyeni Zahara Mesha ne Zahara G cancer no de wonum ne koto ni padua ni say ya gibu ya ma yese grenade gonorrhea syphilis oba we depua ne nyina broskoto no awe ne ko na wade won tesa be me bedu dem waba ebedu nya enu nti mo ma musaka Zahara Mesha ne Zahara G na wo de Zahara G no capsules no mienu wo de gu onu mu a na wo hwie Zahara Mesha na 3 caps na wo de anom capsules no Zahara G ye fancy nom ya de Zahara Mesha na to enom Zahara G ayentafo ekobom enu tutu anu atoni mienu nyina na ye adwuma anopa ubanu mienu na ansa wedidi anwumre no asa no mienu bema wo be so nya nwode na abo adwuma wugina so cha wo so hia Zahara man capsules ne bi bema wo bo adabri jodo odo benada wayam rempem Zahara man capsules ana bebo awo wo fam mienu anopa ne anwumre bra wedidi awie hindi eba Mesha ono ane pani awo mu malaria fever typhoid diabetes e balance blood pressure ne pa hindi eba Mesha wo ma fodi nwadanse charismatic ventures in pay wo ka okanshi drugstore lane heba pharmacy chemical shop benya bi frɛ 0246 34 83 34 and 0248 56 93 35 na bomodia na ekopesa edreyi bi etonentime emonemo kafefe talala kafefe talala Francis Weja wasema Akos obua kafefe talala enu time zawa da menim de jo this message no bra enu time zawa da bema ya wayemre ana uhia kafefe mese ma na kafe mema no so kafe ma no enti eye ma ne mema aduro bema ne bema ho nya akono bema bi wa ma ne mpaso adwuma 1 minute pe obeda ma ade a kye mesro wa aduro ye kafefe bema bi wa ojonso wobere ojese wagina ho sa mesro nonom kafefe ma ye anda kanunu Akoso yakuma no ho nye oba bi wo ho mpaso adwuma oda ho se tim medua oba meso ya keka ho nom kafefe anda kanunu esiesie wo nsu fita bi ba enya ebon mesro wa aduro ye kafefe siesie ho ni ade enu ano no ye ade itu ya kafefe talala Daniel Bakole na Fred Mensa pedan ke so ke bank usko bi nkoko smart obo ase Jodas mas e wakonango meso okoto kafefe ahwe unu se ya tro kafefe egu capsule na wonom no ho ebi ngu a eye fake Fra Harriet no ma kafefe ni bi ento was 0207 183 819 and 0243 10 59 04 eye amen fever mix that's just Dr. Mibonso scientific hospital edreya wadiaba amen fever mix malaria beko when amre yade ebe free wo ho ba ye ode ba ye adwuma wanum na to antumi ne de obetumi adidi bema ubegina wo nice oba ne bema nya abadwuma wuti fa no eya na edwao ana wuti ankasa no ya na ye wo ya etayo ya edra wi ya ye ba kope amen fever mix sese no chemical ne ba sho biamu ya wo beko no amen fever mix amasa ya wadru ubenya bi ato na Emin Scientific Hospital de bamadi na fa wo yade akọ na yentutu ase fama efidie MRA so do yade akọ asupiti awodo yese kofie ko we kra de da spiritual obi na ato yade na masansa ya ya lab ne ho ne ma yehunu wo kwa yade obeto efidie MRA so ewo Emin Scientific Hospital na akire ba bia yade na hinta akire dura ye fama wo no mu a ebekọ wo be nu Emin Scientific Hospital wakajetia ya ni zu na di hwe mom ya ni new addition market ni atwuma techiman ena ebo fipam for Dr. Mibonso I was 0277 00 1234 and 020 24 88 588 Dr. Mibonso no Amit fever mess was in yamene yaresa for etwa ye ho aba yaba yebekwa homa so Abrantie we na mehia no hey enne de besi hwe wasay nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho bumbu ade wa ho woni me ye bibi itimi mpa yawde na wodi woni mu no etira kwan oh okay me kan bibi arafie wo ho enipa de arafie wo but enne wo ye bibi ayede atum e bi enipa de emema ye be ma sori a ye wo bo sha ye de ye hye me kai mre me kuru so obeto ka ama me what you say me train so obeto ka ama me meje so na mom ne ho adwere bone ba me tiri mu a ade ama fa do ma adwere mu no wo hunu da na mom me de ba ya no ansha me ka tire ne se me to me bu ase apa adura me de be ku no nkakran ama na free wiase
nemu e wode ai e wo ma adwene mu enti se nyame adom oba wo ye nya adwene boni bia se obeka wo be ma na wo be kun wanku that day no na nne wo free na kuma mi se wo share ni bobi nemu mo ani so enti enne bibi se na wo hia okay mate ewia se de obi sika die ni die de nemu enkwa enyemienu enkwan se yemienu na anka obi amfa ne de ba akokora nto chacha enti be pa chaw asundue mu asundue mu wo de ma yenyim free ho se yes ma yenyim free ho se what dey me person me tell ma yenyim free ho se wo de wakofa na bonten ena wafa no ana waka asem wa share bokra wo de wa share ena mi say wa share bokra aya sa de na de besi one share bokra ma dey fi say obu no kwasia it compensate me dem ka ba kasa asema asisi aye kan nanka eye first na fire go obaye no emba no no ana ga wase ka we asisi ade akono ya you want to plan you can dey go so tie what you say mama me ka so mama me ye look that my ye na step by step obi a what should I say your time no hunya yin say to know so when step by step you know they are fear me papa Samu yes, I am not free as a boy. Dear, the favor no walk on me, pacho. Miss Rammy, the one, Miss Rammy, between I can say, I brought what was shy, Miss Rammy, yes, the men who have been to a passing, Miss Ramon. Miss Ramon was shy, I don't know, somewhere. Never been. Okay. And I suppose you can say, or promise, so Sanka mo be jai ma ya to this one ke be try me pese me kasa me ka me promotion asem no ne ntia ma asem na ye tenten sere enye fo asem na ye ka ma asem na wiu asem no ebi wo ho a enam fo wa de nso nti no obi e de asem aba nti ye nka fo wa de ma ni ntwa na ye nya wo no obi be ya ni o fry se wa repu na de na reg ya chano No. I don't have Ani ye tweno. So na wo beka yen to ye tweno. Ani ye papa wo de nya botre. No. Wo de sia fo wa de na aba. Me busa wo say asem no mentu aso ana mentwen. Ana wo se de wa ani mu ye nka. Fo wa na te ha. Ye ka fo wa de. Ye wi a ye hia o lady no so. I said, we're not to have you. Now you're dealing with this man. Now, one no my, yeah, they're going to ask him. The Yaka what I say. The evidence is what you didn't say. Oh, no. Somebody I didn't come off on so. Once I can't catch some more come on. So, what did you show me? Case we ain't in so. Yeah, you want to say I will be a check. I will clearly say I will be a check. But let me tell you, yeah, and I will be a check. Yet empathy gaso. Obi na se be dan ya. De nipa na de be dan ya be kama. Na mo se nipa nipa bedu. Na o kra na differ. We don't fear them to tell her say what say what you pass asem. Na ya ya ke bi a to si di oba. E o ne se bi o kan ya na ento ya so. But what I say. Any e ba ya ye solve no. Ya trauma na say de ti o de guruma ba ya onka. And what I say. Only Guma and Plantumo, no Shabba Musa, Meduba told you, Mahadama. Guma so 89. We are still giving Guma the chance to convince ourselves. We got not many more. No, you know, you never Guma did what also said, as here. Now, they will put a Guma phone as an evidence of what I bought one and my phone. So, dear Guma also, what did you say as an evidence? I will make the allegation said.
paper bear da so ana no so ka say on timi fa paper nto so empra de yatwa me na me yele ti me sha me yele mo ka say me paper koto say on sign ebi die de be ye ana me sister always say girl wo ndi ya ko be fa fon ana two oba adana say muti ya o se me nka o yele so ko be ka ko ti fi ho sasa we kwa ba say me ka say what say be na no so ka obi what you know say e policy ka say what sasa me ye ka me pa cha me ka so adwini we mu muti ya obi so ti na ka ba ah so I didn't know fine out better my I want to try the panel. I want to try the panel. Of Friday said I didn't know fine out or come my team. So one can be at or execute to some plan cuz I come over baby you know you think the plan na say I you who want to so I work him passive the agreement of fire you do want execute yeah na dia na see to mo be him tasem actually na say obi him tasem actually enam yeso a enye ye pere le be say am kwan na no wa ba ye kan so na bra wu bi say obi ni obi asre seconds no obeku no until you until I can't back and trust you cases yes until you will be the only me can no Adam told me mommy answer you can answer me one thing mommy no. Adam said let it in here we are can lady no so answer by Manofen, and I fay in your banish, maybe and also wo fabu mu pepepe bo modi anafabra na yentra so emfama na no ye frɛ fen na asebema no na nye easy kura na so sɛ de ye ne kasa yenti ene na wagye pene no a woni yen kasa ye no nti yenim sɛ de ye ne ɔmanfo kasa ya wo mo beba ma wo issue no fa wo ne sɛ de asam ne tentan ye aye woba yebesi anokwa dia ma wo enu tifo asam ne bra ye wo askwa ye ne mo no enedi hwene mu Kumasi Sports Stadium wo de wudru ho Sports Stadium de obi anim wo se me ko askwa mo ye do beba mo ye wo mo no opposite frɛ ye na ye bejo so wudru mo na ebia wunhunu ye building no ye story building na ye details and na atwa ho ahia enti wo be frɛ 020 3933582 02039 33582 02039 33582 se wo hunu kwane a wo frɛ producers number ya wo mo ebefa ne ya kyerɛ wo kwane nemom no bomodia akyira no pa ye beba na nka wo ha ye betie wasam no ye ntie mfa metra enka ne sa kwa nemom no ye beye follow up ama won so wanya wo results na wo ho atɔ ye nye kapre yenye sempoa for asem ne bra Pastor Julius mama birthday ba ko bi wa ha say ye Madam Millicent ne ba so no pa em say Beluchi betumi de ato so wadi mfie enum pepepe ne din ne ye oba ya adaziwa aban Obaya Adaziwa Aban. Happy birthday. Funya 5 years man happy birthday. Obaya Adaziwa Aban. Infonini and that's so. Na nyame shamo papa na oma wunyini maye panim papa. Na oma ye icon e wo Ghana ha ne wiase nyina. Nyame shamo nyina. E che opele nso. Opele. Yo sister ati friend Paul ma me nyame shamo. Ma Vic and ne kru Mr. Bosompem nyame ensham papa. 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 yani ya callers any enkomo. Hello we didn't baby afraid free you say me copy for me kasa fi asante be kwai yo yankwe ma na ko je emena yankwe Hello. Me pacha yanko yeti you. Me pacha. Me ka so ani. Be ma na wo he ba no. Onya de kura. Be ma de. Iya. Ada ko sa ba ho. Ka o pa ku ko ti ya na bi ke ba ho. Ye wi ana wa frɛ na woni ye na di nkomo. Hello we didn't baby afraid free. Hello.
Within the baby afraid free. Hello. Line or I drop it. Hello, within the baby afraid free. Hello. Many about my papa be. What part you are in your Robert? I'm going to see Coaching Plaza. It's time both or chant. I don't know Coaching before. Maria was okay. Second case in the one hour, my Jordan said, I'm your case. I'm not going to be a man. On a bit, one permanent. Now, I own a majono. What can you answer? Yes, you're the argument from Papa by the canina. Aha, first case, Lydia. Let me tell you, man, is a one yard. You go by one in himself because the patch of and then in your bar said that for other phone. Also, I tell you, man, of one again. Who will pull up, you know, the woman or Shaparana, and I said, or Shaparana, but Madame, what would you do in Lydia? Who better send a Bibia, Apoya, Maya, Abojaba, but I say, Papa, Yamisha, Minia Bema. Hello, we didn't baby a free. Good afternoon. Good afternoon. Yami Adam Yankray. First case, man, make a driving on Kwana, or your driver, what you are driving your car, say, Edena, or Benny to fly, what you are here. In the Flana or another reaction, no more than on Safran, Marcus Medaso. Yami and Slow, Papa. Hello? Hello? Hello. We didn't baby a free. Okay, Yankray. Look at it. I want to say, on Shonaba. Yami and Shaw, Papa, say what to the folks, say on red Nebano. Hello? 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 Hello. We didn't baby a free. I said it. A jam, free Accra. Yo, Yankray. Hey, and your license high. Hello, we didn't baby a free. Because I'm not my friend Michael. Yo, Mikey, I'm crying. But your first one, a parodon Banny. Yamisha, my Miss Ramufra, no one, where Fiddy no coffee, mamma. Hello, we didn't baby a free. Oh, my gosh. Mira, Solomon, you're talking about it. You're so young, crying. Of course, I never read it before. I'm a question. I didn't know. I'm young. We need to kiss woman because remember you put money for shadow. I didn't want more so I'm saying Casa and near the warm soon yet warm. Of course. Go shine it back on 8 months. I'm running 7 years. Who 2 million crying? You are your problem. What's the fine. What you tell? I said, we should know. Because you're not somebody who put money for too much. When I didn't say, Pangua Daddy's an album show. For what the same thing? No, now you call, no, but no, now you can't get the together because of the channel. No, remember, John seen. Because remember, the money, 1 year or more, because of one man. So, I may have been let me know from the over man over. But then I'm from man. Marcos, Yame and Shawan Sopa. Hello, we didn't baby a free. I have Mr. Confidence, because I feel walk again. Yo, comfy, yet you. Oh, okay. First case, no, Beman or Wayadi cry. Into a band, Mrs. Oka say, you change to this, the den of the day. It's a cla, now, Crano, the school. And as they did your general Bedicaco school, and an entire couple of months of a base. Candies in Snowford been found on Jibema, non and in the hall, no on Shanabano. A Bema dear, would the Babata, his wife, or so you are said, yes, a Bema. Shapa. Hello, we didn't baby a free. Miniaba Papabi. Miniabema Papabi. Miniaba, of a pattern in Masumo Kufiasi, no Tanko. You of a quarter young quay. Miniaba, Mamma Basso, to media with the Soyadipa. Miniaba, I am a Miniano Memanundi. I am no more yet our Hussein Papa. So no, no banning down a moye bibina upon every wapano. No, feet for what I remember Shakolana. And I say when you know Colana, no, the Bobby over Hamakusha, Papa Colana, so Jim, you maybe won't you wait here and Coco Yadino. Now you did not Colana be free wapa.
It's just you know, man, from. Na die sene foto mo nyama wo mo ma ene wo mo yire no wo ma fa wo wale oba no kwa Hollandie e wa se die se wo no me da so ni aba papa bi ya me sha be ma papa bi hello we dey ba bi afrefre me mo me akosi aba to bro se papa bi yi ni aba ma tentene gram o papa bi yi I just say so dey me am papa from there papa bi yo so be papa bi e kala to se ebam Oh, that's what I do. If you come at the channel, then it's like you can't hope from what to see. I put in that. I'm not going to make back to the idea. I could see us. You know, unfortunately, I miss you. I'm not going to have and when it was up to the Obama, when you will power power. Remember when come on the father's video, Papa connect us a video, you muscle. Well, what you know? I was going to the se o ba so a one two down continue here o ya yo so me need the ho me say be to say for so sokra me ade na say body agba be wi ase o ka say me na mbe na me abato ana Robert in the message be ma o ka no boss ba na de na ya bienza ana na ya mi no da bu na ko ya mienza ho so so the message say be sha kora no me da sipi nyame ensha papa mira hello we didn't baby afrefre Mira. Good afternoon. Good afternoon. Maa Akos Pacho, Wadi na Joel. I never Kokobe. Me corporate. Sorry. Fire ministry. Mamikia fire ministry for you now. Na Maa Akos Manka first case ni kakere. Also that they me catch it out there. The one tia unima de banabi baya. So quiet. Sebi you. Me I kamera sen kwasia for. So am I yo quiet kwasia. Unima de no. Na di ba na wo su koye so wo di ba wo koye ye ba na wo di ba wo so nhwe no me ni jowe na me koye na so enti den ko di da ba na kira mu nyansa de se wu ni de wo ye nti o ta kuma mu san for mo ti na na mo kira nti wo koye adi ne na aba nti se mo kira kira ko o pa so ba de o ba se ne ba na ta kan ke ne so mi ni so ma na se be ya kora no bra bo enye bata ma ko ma bo mo nya me ka mo ho ne Nyame ensha Josie fashion ono ne pamenta de nyina edema menti winya style bi na your fa Frejo and I chat ade no WhatsApp no was 0243 433 465 433 465 na Joe hello Papa Mire Akoma Mejosuo Jampo Profe Kwamo highways. Mo ya Michelle. Na mo baby will be go for this station Machiaro. Na o baba go say. Ya be sere from. Ya member no mo e wo mo hwe ba no. Se do mo ji o bi se je adwuma no pa nya sam gudu. Ya be sere. So bi ya wo ba wo ba wo di mi ga ba dia. Ya ahuju wa na ba so. Na mo ye ni wa de akola amana se wani. So ọgwa de ubenya enam wo prasu ho awe ubenya ensapa anom uwia uko gabi obiri wo de eba ebe hye wo wo pade yi edi aso ku ani oba ko hye makra o nyame ensa wala we de ne ba bia frefre hello we de ne ba bia frefre wacha we de jo mo ka frefra yo jo yankwen wacha na me bi sada second case no ya nkuma ofana atam no kizize why asem nkromo ta hwan atam me pacho yegusa asem no police station ti me start na bia na wantie me ma feedback me de asine to gwa bia na wantie starting ti no wantie na mpacho we de anchanye phone so ka ba me pacho aje se ye wie ni aka ho asem se de intimi ni ho nkomo sei wadaroma mpacho say you to me ni ho nkomo wo phone so sei me pacho yes sir into between afro back and sa pepe mpacho tambesa me pacho me sorry pa ye ni nkomo hello we didn't baby afrefre hello Maa Akos yeah 1937 yeah kwa na ucha to akra me just na de ambaza me kan se enom ranche ni ma do na da na omu yabu Akoma FM ana classic ennyine de ko omu buya mpani ko na ya do mba ya si na minati ito omu sheye so na brabo
Ompa de Omoya, Omian Kawa, and Omi. Mamma, Pato. They say, I'm running the feedback and by ya, Yankano, ye Cambra, ye started show, and since I will fresh say ya, will be Sasaya, near such a man who will be agent and so I am fan. Na ye how been so credit into your sermon. Hello, we didn't baby a free. Medin the Joe Macasafric Masajiso. Mepacho Meka last week program now, Mukabat, if you are going to file by any phone. Mepacho, and no ya carry into your sermon. A feedback be a hobiano, ya de Bama and Grumadiano. Okay, hello. Bomadi anafa wansam na bra Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie so yentrase na yenka emfama pepepe sede etie no a enu nti bomadi anabra ye waskwa kumase askwa ye ne mo ena edi hwene mu askwa ye ne mo ena edi hwene mu bomadi anabra e kire no pa be ma bi ena etete wo oba bi ena etete wo sofo bi ena yo bibi obi ayo bibi wakata wano obi afa wo ba we dey said asem ya bo ba ye said ye sitie bia bomode ana fabra Akoma mu nsam dwumadie so ewo Akoma 87.9 FM ya waskwa ya ne mo ne di hwe mo wo ba na afom kwane a fra 020 3933 582 020 3933 582 ofra yabajo so ena mede mu se mede e de ba ko na so malaria wonu moto to me di wa ye mre ba bi eto no bia kwa wonsa beka bi Akoma mo se mo yenti mi unu ya amabra boye me pasa amama ni so tamio refo ba me na me ni o Akoma mo se mo yenti mi unu ya amabra boye me pasa amama ni so tamio refo ba me na me ni o Balance mix hey tight Abakunchina danfwe Abakunsura redregu Akoma FM Insasu ni pankotna Enunti miye madwinse Medwisha me dofo pa Miya memfimpade Nenka mene na bobreya Yansumpa nyumfono akase Aware ni kwa warepa Senti ni efe na aware no Nunti ni efe na aware no Akoma masema yenti mi unu ya Ama brabo ya